tisi ne so ne awurade adom wadwane abetwa nti dwada ye de ne bremu monhwe ne so ne dwada monfa ne mra na mmoa bia ye betimi aboa ma akoda abode sem wo ye ne wotimi agyae ana amode akoda ya ba omumra me nka ho asem aka manum sem bia ma me si wo ma ne machena monso na mode mra ne ya adwuma mo ne mu nkoda ho mra enti ye da akoda ya mamo na mo ne awofo yakọ anza to de de matimi aba be gina ha ye de mo ba be gina ha num se kura mo se mo ma ya de mo bae ba be dru ha wo se wo ma enti mbacho ma me ne papa ni nyina wonum ne camera ni timi nko ho kam de to mo so man ti madam eno enti na ye frey ye ni mu mra no ye nim se de ye ni omo be kama na ye yie enti ye dane amam why Kobi odi ne de say Kobi minya omuate eti ene aposifo ne nko ye besi bia nim se commander dauma ye better then we proceed from there what so omuti ase so mbe boa me ye nyina ya boa wa ye beto aso why enye ntokwa ti we de eramase nyankopon shira mu pa jo naima Kobi ya ne omunko ade ba ko master di no Ghana ha pa chese in fact insuro what insuro Kobi wo de ya nche why ya che o ma me no papa wo de ya nche naima omba be control naima master dia bi wa Ghana ha pa unim de enti asese pressure so abafom ukọ hospital pressure ni ho sa ohwe police for ma castor for ma omunyina won fe akono sa e na bo enti ni ye hwe bia ni pressure abafom enokre okay mama ntua me komo so enti mama e ne kura ne se me pese nka voice ya omo kan minya bitie na mo man koda intina se enkoda no wonum si wonum suku a wo mu kuro nti ene abrochi sem ti mo amunim ye kuro mu adaki ni broni asem enti wonum pese wonum anim beba enti ye de wonum anim usie kakra o mawie momra na yetie wo manu asem e dia important kwa no mo ba Ghana no mo ba ye no mo papa o mo ba no mo ne kasa e nkomo ben no mo ne papa ne di ye ye be di san nkomo ni nyina eja ususu se wo ba no wa yira na wo nyira unim se wo nyira na wo ho anchen yira wo nyira ye be ba ha me kan se ye wo ho yo ne ne yiri atiba ye the friend kura oma omia awia ne do so do awia ne ka say ne sa na o ba 11 o'clock anajo o friend say you hunu nti ya hwe no ya hunu ade achiye no say according to ne yire no o say wa frɛ maami si oni ho o hunu nti o frɛ ya o hunu enti ajambeze utwa ni ti ase o sha owo he wadwe mu no me de minim say I da say efo because ne yire no aka say efo no aka say ne yade a o yade no nka obi a obetimi ahwe no fast okay nti bia wawia no de ne kwase nkohwe no ana sa no ama busua amade nti ye beka kire no me process say we buy na mka chan say no kodwo ye hu say oda TV sukra say ye hwehwe no a wanhwe ya na wa ma nti bien hwe ne yen hwehwe yen pe efo no okay ana efo yi na wotwe say ni na mu hu no yi na wotwe 3 weeks ni won ko ye no according to oko wonderful office no or say cancer court na the order e ba say eno de wa ba say o pe eye ne call information but say e kochi efo no na won frɛ no a won nya no na moni mbabi o ye adwuma ya saponso ni mbabi o ye adwuma o se ni fie wa kote ho na wotwe de nkra ho mini obeti wo so akote no na wotwe no okay and actually na be say sadia ade de betu information say afa de eche wo susu so oni ano we
Misu so o ya sapon ni so no me nim efobia. Misu so o ya sapon ho. It's ono so ni so o efo ho dia ene me gina free ya sapon ho. Onto ko gina free fo fan mele me. Ni asem bia ka. Okay, mama nkonkoda. Hey, ya sapon ya gina free ho no. E bi masa madam. Ene ye ni me be free free promotion ni ya wotimi ayela. Sunday now kwana si fomo no. Sunday now kwana si fomo no. Oya jenaso na dido. Too much. Oh, me no. Oya panyini nti no pese wagina mfimfini. Me dey sana me ho. But Naima, no ye papa no, the one kan ye friend say. Ya sapon. O say efo no na papa ni fia brochire ba. Ono ni poko peke no. Nti ono de onim dada no ba ho no kra na o ta be peke no. Ana wo frɛ efo na efo sɛ onyera ti the statement a onyera ye yesu anim sɛ wa yera sɛ wo se onyera idea ɛne na ba bi owo no present no na sɛ enne si ade ni sɛ mo nkɔkye na otimi ka sɛ me nkɔ dia me ba de na ham me ni me ba na gina ho me ba chobo ansa nkwa no wo mo de sɛ Claudia ana Dennis. Okay, Mr. Asa wa ho mani mama ne hawo ye to ankomo no so Claudia yanka twa na brofo. Oh, yanka twika. Twi no ka obeti bet. Aha. Untimi nka ne ye. Ti me ka twia no wa ya no. Okay. Then tina na mo ba Ghana. Dey twa to a when was the last time I hu papa? Last time you hu. I haven't seen him for a very long time. I would say like more than 10 years. More than 10 years. Yes, but I called him regularly. Okay. Just to talk to him, just to check up on him. Okay. Enti o friend and come na only need when you call him. When I call him, it's just how are you? What are you doing? How is school going? Just the normal stuff. Okay. And from your perspective, unim say or you mentally sane? Bibia hano. He's mentally sane. All the conversations were normal. He would reply normally. And even the day he told me he was sick, he was talking to me normally. What already profanatical asembeni your friends person bisa say denti no magana catch what exactly remaining, that's why you came from your vision, that's why you came from abroad to here, your vision to your father. What that's I understand what you're trying to say. denti na mo ba Ghana no kwese na mo ba Ghana be hwe no na fe ni condition nya mo ne na ko back na. Yes, like 1.5 months before he told us he was sick. So he wanted to come to Ghana to see how he's doing. And he was telling us like he was very excited to see us, very happy. Oh. And then we came here and we heard, I think the second day we were here, we were first in Accra. They told us he was missing. When did you arrive in Accra? 5th of July. 5th of July. And at the you catch them say wayera. 6th or 7th of July. How did you feel? Now who feel say? I couldn't believe it at first because it was very weird. We had contact with him, he was excited to see us, and all of a sudden we just hear he's missing. So okay, until before some move na mo fi by Holland. Before some free Holland ba no. A day or two before mobile no. Mo ne kasai. No, we didn't speak to him a day or two before, but the last time I spoke with him was 1 month before we came. Okay. And I told him we are coming here, and he's like, okay, when you guys come here, he wants to see us. Okay. And the plan was to be with him and see how things were going. And if it was not going well, we would help him come to Holland or Belgium and see if they can help him with his medicine. Dennis, also we can try number for. Tree. Guys, that one there. Okay. So Dennis, what is our papa no? Oh, find the same. Now feeling to say. I was kind of sad. Oh yeah. I did try to a who near that bay. Like what's your catch your finger? Training more. I did try to who near that bay. When was the last time you saw your father? Oh, same as my sister. Okay.
Ba wone ne kasa. Yes. Enti me pese me hu what Jane is saying, where do you think your father is? Do you believe say wayera? I don't think he is lost. I think his akonta. So I think he took him somewhere, and it probably doesn't want him to see us. And then So what catch on and no more dream. Hey, I don't know. So why the mom information say just no I go get your buyer. Kasa no I be brave. Oh. I SMP. I hear friends say just say who why the catch on say inform you that my mom. Oh, my mom told us. Okay. But when Ata, so his brother told my mom on the phone, but we were there, and then our mom told us. Okay. So why the catch mo say o say ne why e tiny o kosie? That was Nakunta. He said so? Yes, we were. So I saved his number on my phone as Papa Ghana number because that was the number I got to call him. So I called when I heard he was missing. I decided to call that number to see maybe he will pick up the phone. So when I called, at first no one picked up the phone, and then later on the number called me back. So I was actually very happy because I thought it was him. And then when we were talking, he was speaking in Chi. I didn't understand, so I gave it to my mom. And my mom was like, "Who's this?" And she found out it was Akonta. And she started questioning him. And then he revealed that my dad doesn't want to see us that because he looks ugly or he's ashamed. It didn't make any sense to me. Say no, media na minim sa kwakora ya ono wo hwehwe ne ba no enka wonso oba no a wonso kunu ayira no kasa ka ho ana Pia. fisa wonso kunu ayira aja wase ba no we koko cause adwada aye no ade achi obekra me so woko okay concrete Wow. I'm seeing you afi wo ha no here say ne sister a friend say wo kuta koda na ne adro na ato anante nti wontimi nante nti ontwen na wonka ne nua ba ma no ho say no baka kire mi ontwen ka ne nua ba ma no ho na bibia wonne no enye they say wo hie sika won afre no na aboa ho say no ka kire it is a CA ya da no na mo ba ha no na owen na wo kwapra say si ade wo nkra ho osan ko nkra ho biem wo nkra ho say stylish we na yere no number no na friend no ma me hade ama won akopɛ efo no dise se wo nkra ho ma no pɛ kra ma friend. Okay, your name again? Claudia, what would you love to say? We are airborne, we are on TV, people are watching. What would you love to say, or what would you love to appeal for people to help you in finding your father? You just, anything you want to say? Well, I want to thank you guys for this opportunity. And if anyone knows anything that can help me find my father, we would really appreciate it. Because it is heartbreaking for me to come all the way from Holland to here. It's been 3 weeks now. There's just a little time left for me to go. And it would be nice if I could at least see my father before I leave. Because I haven't seen him for like 10 years, a very long time. And I finally got the opportunity to see him. And Don't cry, don't cry. a few days after I come here and I hear he's missing. So that's what I would like to say. Hey. na hima ne tintini ne tietia mu nyina ne sɛ na hima bisa ne sɛ sɛmbe no pɛsɛ waka
ano se de opese o kan nyina se de di kan oda abedwafo a yetena ase na hema oda wase se watena ase na ne papa ho asema behia ho na wo ka bi na ne osre nyina ne se no mususu emi na se o meshi o papa because emfie dunia ohu ne papa da afa no wanya bro chanso kwanya aha ne kejetia that's right akabretia bi na wo san konachi oba kura no dua na oyesi wo kura enche bese obesa konachi nti osre so bi betimi aboa no edia ne be yeah okay say a few mo dua ne bi efe ne few na ma no mani abe omo dia ne be aboa ama yanya ne papa kana ni beje na ayima da ma ka mesre se oni ompanifo e bakasa nke ensa fa picture no nto so na bia am se da no ya wie kura na no wa ya mfa nto so bi mo ya Ghana budget no nti e bia na obi hwe wa kire wonim no kura obefrem pa ya nya nti na de ha mesra bra Facebook e na beboa na wei eye emma ene ejantam asem a very pathetic, very sad. Enti bra na beboa bi efo whoever you are, I don't know. Akonta ya sapon. Ne yere na de say. What they say? Hey. Na wakuma de say. Hey. E ma de ja sa na ne obende. Ende onim no. Also de say Nhyira. Usu kuna yera. Yesi wo bo modin bia. Okay, mamene Nhyira kasa afidie na chi nobody there. Hello? Hello? Jana, what to say? Ashonya mi adum na wonso ai. Dum kitaye wa hapa. Wadaroma, say wukunu na sese yese be na wotwe miensani. Wa free wunu ya be ma ya osaponchen a busu nyina ni damojam a yehwehwe no. Eba ne sign wo yirai. Okay, me fa cho de minim ni say mi ko mfa no. Be 1 year 3 months ni. Ose ne nsamu ye ni du ne nan mu ye ni du. Nti oba ye ne ya try bia ye koje aduro baby. Ye ko hospital ye di gi ne video nyina aka ho a oye ni nyina. Nti ne issue a woni say mi ko fari ade pa. Nti se ba se bia efia ye timu kura no. Ye pie fa bonte a otimi ko hwese bia obi wo ha a wo hwe nana nti na maka tende na ade na ase de wo tete wo se aya na emi sen kofo ka me ho na me to bia nkan ho se bi ko na mo wo nye hwe nti no ye ko je do tum so baby yi side wo ne brata ni bi de tire yen owuram anya owuram nko ye ko baby me yenu ne ko je aduru no e wo hum side ho nti ye ko first 2 weeks e ma ne be no yen ye ko second 2 weeks nti ye ko di ba second 2 weeks no no we no try take it stop so kwa bo back e try take it na nesli wan krame nti o yesa mi nkoja no ana mi simi ntimi nkoja no because eno na wonum no no wie ana e wasa wotu ndo ne to nom na wacha take it eno igu ha uja wako no ana wasa okoya ade 2 weeks time no waba ana mbita nseni day o de be kwale da be say day na me ne kasa na ade tia no be ko nti o no say date ni kwa woni mo menhwa ne take it no nti me give phone na me na me ai ne date de send ya tena na wo be ko ana o say na me send ya tena na woni hwan na eko ana so ni nta me kwadi ama kunta ne be kwa koja me ba na be fam ya ba na me so okay ana me ni nyina ene ni ni aba ka brata ene de ne call VIP station na ko fa ka nti kwam no fa me send ne ya nti o pese o sign eti ana bi tan so o pese me bra o kwam na ene o se da bi o pese me bra no wo ye krom nti o na friend so won hia no ko ja ne kwan ana bi tan so o pese na o so nyam peke na me se o pese no ma me ne nkasa nti o peke na me se o penya wa konta se ne ya nti won ti me nko sign fa ne bra ene o se sa na o kan nti so mu du aka na se still a o pase on to me the order baba because already much take it na ka na kwa aka nti dem mo ko dra aka nta na me so okay nti mo ko dra aka na me frɛ mo si wo atimota na me fa na me sike so la won to me nkwa na no since that me send me nti me nko and take it one refund and I was say oh ko no say ai on to me nko pese wo be kuma se ba na me so okay Trey, eno ye ansa na obeyire ya na. Ansa na obeyire dem na so ma ni be di akra ni hu ni bie mu na me chechire mu bayi. So bi ka pan fa so ira ye. Etu aso. Aha. Enti no do ka se won ma no like on ko bie mu na o san ye no.
ɛna me sɛ no ne me bra brɛ kumase ɛna ɔno yɛte aduro biara na yɛkɔ nti wɔn na obi ka me sɛ obi yɛ bidro wɔ aka ɔno nso yɛ good mind bi nti ɔno nso tee na ɔka me sɛ ne ɔpɛ sɛ ɔkɔte so kɔhwɛ sɛ ɔno na aduro ne bɛyɛ a anaasɛ ɔbɛtena aka na nka wagye hum aduro because aka bɛbɛ nsu hum ɛna me ka nta aka ɔbɛtena he na ɔno me bra bɛkɔ akɔtena ɛna me ka nta me de me ntimi ne nko because me ne ne kɔ a ɛba sɛ kɔgye aduro na sika sɛm ne ne kɔna bra ne me kɔtena no ma ɛnema bɛyɛ basa nti ɔpɛ deɛ ɔmo yɛkɔgye aduro ne me kumase ɛna ɔsi daabi new person a yenya no ne say 2 months ne ho beto no nti 2 months dia ono kwa kuma se ne ho afono no obeje hospital no na oye ni min to bi nka ho na on fa kwaje video ne nka no onom le for 2 months enso na kan se ne ho to na na obefa ne bag na so me ne bag abre no wo twa ticket na okọ na me so okay eni e sa dia on ko kra papa so person ne me bra ko so ma ne kwaya because me min se na dro nom no ehho ya ho mete ebi wa me ne ko ansa na wa no wadro no obi on sa da mpa du no sa nti no so papa man kwaya na papa na timi ma na duro pa e ba say ye no say me no wadro anti me ma okọ ne papa mo e no no wadro so betimi dia na so na kunta de so ni mi enu de e no ani say oye yin ya ho de be no wadro no e na me say wan ko ka papa ma ne nko e na so wa so mo ka so mo di 3 days of ma say ama me bra ne ka say so on yan ko di na duro ne dia ono kwa wo ja ne ho akọ na o ni obebre wo e obi ye wo so koye nti na ebra ka so ko no so akonta me sro me nko na me nko ka papa ni be net na me no ko mpesa me ko tan obe 2 months na mka tem bra tem para so 2 months nti asa me ya na me di mi kunu ko but o se de 1 year 3 months ni ka ne niema na se me ka ta kwala kan ho me ni nyina e say twani ti abra wani mbra ba bia ye ya wo yira ye nkan ne de se wa ma ya hu anti sama ntire mu a unhu de nti o ne me bra bankan wa ba yira nti ma me ntire me pa cho waka se eye no osi okwa akọhwe ne ho kakra wo hokuma se nso kura afuno no ama wakra papa wie no de okwa papa no wo iso okwa dinu munro enti oba ye no me ne kasa da bia mo ka tem se la sa me fe no wala pass e no si o makọ de niema mai ne je pepre ho enti ane niema bi o ma to de ko enti papa ni so obe start e do ni Tuesday so mbe kwa koje e na me so okay Saturday na me fe no na me se me ne kasa and also offer people na omoto so nti odu fi ani akata Saturday ni me yakata no say edro no papa ne say obekata no ni Tuesday so ka yen say me friend we dey 2 months no omi na ni no onom be 2 weeks ameba ho no say what nti 2 weeks no say ebeso say enso me ne kasa Saturday Sunday and me friend bra say my friend aponta sa on fa and also papa na friend so be do no e ko dia ba o fi na oba na ni phone ni kita no and I'm so okay you could bra na me akasa nti me friend bra be 9 to 8 no and o ti afa no over fi nti over mo be friend me na kasa and I'm so okay eya kasa no friend me time friend and say obi ni awuram and also ni o ko hebo ba bi wa say bia no ko hebo nti me ko ne bia no kwa wo mendi and so boga ni na didi ni na do no nsam bia enye is so no so na inside the so na be ha na na ma ni dida bia wo didi and I'm so okay nti man say am say me friend be 10:30 no and I'm so bi ni a wo ma me ne nkata I no me hu no me ba wo ni won ti fie fo nyina yehwe no na me pese de enti me ba to bonsa wunia no o ka se onko hwe no no a no ko ya wa hu no no wan fra o back won so wan fra age 10:30 de enti a man fra ne se me kunu e obi a se owo me branch e kwa na brad fon na ma na obeti aka che ne se akonta e kata me pese me ne be kata o ye sa type no e beti mi kwa ba se me phone na me fra no phone da ne nten enye me nko a obi oni me ku bi anim so beti afra ne be 5 hours na phone da o no we but we ni de won say what to say yes wa yira ah ye hwehwe no ko hwe ba mu aba but so da na de na nya yira because of say me ni na kata wia and then you make 9 o'clock to 8 o'clock o pia fifie enti 9 no me ne be kata me na kata wia ne de nya yira ticket a o twa ya na kire say enka no pese osa ko back no e wo ho ticket ne de minim just me see me wa ka minim se wona niam gudi a e na ticket ne kwa me nya so say e fa ye sende e wo fun so e me kire say e wo ho a e kire say na e be woni mail mu e na minim ni mail address because twa ticket a o kra ne papa say wo kwa abrochire me kwa me ne ko so say ani nti na ne papa nchen na wo te na o be so kwa abrochire no wan kra ne be 2 weeks before no wo twa ticket wo mra ye se ni bia ye nya we na o se oni mfa ka kire ne nduro na wono minti me ka se mane nko okay wo se o de kire wo se hwe so ma no na ye airline be na o de ko
me pass man she me no talk me we date and I think all the date me tell me no na ni boy to come come say me say me make us a date dey your china no no question me say and you something I date ni and so na ni no say ni no so na ni boy small boy okay me ba o enti date ne nko na wo hwe e wo ticket ne so wan hwe bibia biam seat number wan hwe yenti amanhwe bibia biam wo ticket ne so ne say me ni me kun lese na me kon yare fra go chiraba wo ko by 4 times to 5 times oba no be stay for almost 1 year me na me dey go hospital etia ne hospital base me na me dey ye bibia me no aduane ma 3 times per day na me yini drama no ayi bibia ma na se me kun person kwa be say na wan kra me ada it only say me ko take me ticket me kwa me nya ne boni bia and you take it no try na honestly na machine enti me na me person me ni bibia nto ka say even ma me na o cha ticket ne ma ne frame me say ma bo me kun ye ma no me ni se no ba na me se ma me mo ne ma no say even ko kra me anka me ta bia ma ne dia brawo ma me ba ya uma bi wo bejo mo ni cha ticket ne ma bi kunu say Pacho ma me ne de say o le for ma me de ai me ni of the dia ka o de mi kun friend of ma me sa na me friend of ma me ne ka sa na me friend of ma me ne oni mo number ne mu kunu number ana o cha ticket no edema eye ukunu ami kun of ma me le cha ticket ne ma no okay me ba me time me say day before say me kunu be ba na me say 2 days before say me kunu on na me say me kunu ko be ko ana so no sin shrama bo mo ho awie ana so mama ye kwai ana so ukunu ba wunim se wo ba na me si da bi o insha me ba na wunim se ukunu emai wo me fra brochira babusu me yimu me kunu ka tell me say Claudia say the baba ko so the baba na e friend Claudia na won no ne ye fine pa oba be hwe no na se de wa ye tan no mpese enkwala ni be hu no ana mten kwala ni ya ma e na wonya hwedi enti na wo se wa ye tan kwala be hu no se de bi akwala ni hu na obesu enti de no ni akwala ni kasa ye ko wo sun sa na mten de wo sun no se akwala ni treasure enti onim ni kwa oba akwala na ma ne ye say o yare ne ye serious ama akwala na friend na wo ti wonya hwe se bia o ka se 1% nkwada ebe hu no nti bia konta de na sie kakra na nka woni di no hwehwe anya fine wonya hwe za mi kun na nkata auntie oba ye no yare no na takaka wo ye say oni aboy tutu ba ku be fa ni ko mu kurom ko di 10 days a one come to say de wo ye mi hu ni eno oba ye no wa ye ba say ni papa di adanse ni mi anu bi be di adanse to be ka no kwa ni ga baba ko eno fa ye ba say ni mi sa de put so am de put ni so eno ye ba sa kudo be e ba so kwa no otimi da wo so okuma se no otimi na but oba be askola fe no woda wodidi kama wo to de na papa wo so ko de na papa ye kokko ni beans na me ma me shebo de no chi kokko ama no oba e woni o me ojo kwa me hu no enjira wo de ma me ko ka say o hu ko me su kwa me nimu no me di na kwa me bra no ana me ti taxi mu a o me bra ka say na yiri no woni o to ojina okura me hu no na ebra kwa fija ase no ko hwe no wo se me bra di enti ama ko hwe mi ko nda ne se me ko nda da sorry o ko no bi boy no be fa ne kwa no wan kra me ko jane photo wo me hwe ne call log me no contact na wa friend na number kwa the friend so kwa so ni kura ni bi wo delete number ni free so echira se enti me ba wo nsire ni abito ku je apu je ni minimu no ame ba de di kan wo say o cha ticket wa mama ne na ye machine o ye say wa mama ne na ye machine enti na ne na awade no awade no wade ne say mama ade na me statement na me make no obi sa me kwasi ade e machine me kan nko na obi sa mo asem na mo de me kunu ye nde won kan ho asem na maybe self say kula wale me mpa so mama kama asem wie ame ba untimi ka wasem wie e da wo fra ya utuma ne mane wo production wona meti o say e da no wo fra ya utuma ne mane wo production no na meti ho say de uti tuma ne mane ye when na ka asem fa me kunu mo dam only mental talent na da na ya bari hwa no wa ma bie di enti ma ma bie de say ka mi fa me ndi ko bia wo ho asem ka ai o tum na wa ni benya ho asem ka me wale mi kunu nti de mi kunu pere minim de on pere minim ana o se wo wai mi be de mi kunu because first of all wan kra me hwehwe na nta na mi hu no enti we mi nta me hwehwe ni me hu no okay so ma for mo hu okay what can say there yam fancy o Safety enti no bra simple mi kunu ira na mo ka say is say
Me kura me da kete so. Ah me ni pita ba wa ya 1 year 3 months am ya no me di me kura ti de na cover. Na me hu me kura mo pesa. Why are there tie? Tie mame. Obi anka se wonya ade o. Won sam no a wo keka no. Emu ntokro ne doso. Me kan kire o. E ko ne dia hen. E ti me ko de onya mistake ba ba na. E doso. A to me ko de onya mistake me ni me ko te. Na me kunu ko ba bi. No any class see aka wo sra ka ha say say bi bi ka no bi di yawa. Me ni wakata e bi nsra. Aha na me wona me mpebe sama de fame ko. Because ko person na won ti me ko ka tell me say e sa me say me am ti me ko me say time block odwe na say bi na me di ko asa bi me ni ubedi. Na me ku silent ba ye. Oba ye me de ni ko hospital. Me ko to no odina ho pharmacy. Me ni aba ko no. Kujo say bo chema ni kai na ho na wo. Ni ka nya ho na wo. Bo chema ya tai ya na me ku say gift ya sama wa na ku. Sika na kujo jina bo chema nya ho na wo. Kujo say bo chema say e ti ba de be na so. Ho na wo. Ku say bo e mi mi ana. Na wo. Me ko e mi Vita. Ka ye wo ku no no. E ti me ko pri mi mi na me sika. E ti nka say da wo na wo de wo sika e no. Aso sika nyina wo ho. Awo ho. Sika to no. Sika de ba na wo sa. Sika nyina wo ho. Ku ji aboy. O to wo kunu. O kunu da ni sika na o to wa o ba. Premi ku mi na be me sika o. Me premi be me sika o. But e nya wo de sa da wo na wo de sa bini ku na. Aso sika wo ho. Aso wo na wo ye de ba cha no. Aso sika wo ho. Me ni tu ni se se pia me ku le plan ti ya kan me se me ku me ku ni ma se. Me ku ka de me ka. Bibia ka chata so won kan che ai wo se ba no kwa ba bi won kwa so eya wodia bibia ka chata o ka chata ko mata meka ba no obi e no so ka sa eya wodia Okuno o de wo ka dia ka no de wo ga na ba so ogini sika Ga be na ji wa sika do no wodi di na ta mo fon so no me bi di ga ja ta mo fon so ta ke ja na me de on kana so na me ntie me bi ko na me sha no me ni bra be nya de on so no ka no ati fane be ye wa ye de hia ne pa ya de pa da wo ka so girl no what be money diaper no what be bra ye no ka che me ni akos e tu no se me ka wa se me ngore ye ne die me mani abre ti no no to no ka sa no abre che me wo be ti na wale no wo to ye young girl no wo ni abre che me wo ba yo ya ni no na advise me ko ba bia me ko ba me ni kuru na e ko ti kana ka wodi na chi wo hu o se di ai no se di ai ni papa se di ai mi se ti kana ka wodi na chi ada mi ko ti abo tag na tu di ki abu mama fa na on don na mi do na kuru na me wali no je sika on don na mi do mi kuru na me wali no edo ana ni nyina menhra Ode wo 2019 mene ne tra 2019 me do mi kunu na me wale no ya twempra 2019 wa 2019 no ya tika oya duma from broche disca bro about 2019 na wo kan wo tika no what ya broche na me ta sa wo dey ma obi se ni papa ni masem say no wo yo wachi o in the name of say me di mi kunu ko ya le ana mi ko ya fifie Mami for West. What's on Kuno? And some now be coming no. Me now be come tell me say me dey me di ka be di na ti asoba our tani kunati. If you can see our be se bibi ni o some no kra me. Se ntira bia se ko me ni How would you Mame. Me ko be me ni mi kunu na e ko. Na oba ya ba ni nyina ni papa na se wo mu musa no. Se me kunu be di kwa no musa so be di dia kra no. What's up, Pastor? I don't know. Oh my God. Why you pen over in the gun or telling you what tell me? Mama me ba mama ncha asem wait here. Some over here ni ko ji. Ado. I come and every time we do no 2 weeks in for you. Na pesa ni me. Mama. Me ni ko tu bi. Eno enya nkwa na ukura yare ya mu ahwe no. Nkwa na ukura yare wo. Kuruma dada mu onu kwa de won keka no won ka mai. Ya tu kuno me nda mi ko. Ana me mbira mi kuno. Enti mi kun fun so wa wonu a enya hwehwa no bra de ncha so why? Enti mi kura no. E o tam o dwe me ho kakra se enti dia na mi ko. Me say, what say wa yira pe ya ma wa hu no. Enti we nsu be hu no a hwehwa no bra wasam no aye me de ye ncha so. Ta ba so yi de, me da ma me no. Mi kura mo da wa twa ko ma so mi ku mo mental challenge, mi ku mo. O kasa bebre ana wo expose wo kura mo. Me de me gina wasem no so say wo se wa yira pen. Wo no enti wensu be hu no a eye asedanka Yehowa. Me nim kunu me wo je se bi dia nya na me sra rade so say o man ho ba bi dia nya because me kunu nya me. Amen.
Aya stylish. Aja. Sameba. Abrem said is Janet no. Me gra me hu de me nyame hu. Aso ni friend you kaso beto boa. Ne na o. Na be so. Johnny ne brand dey see. Okay. Wo twen. Grana kwa. De na ba nti no say wonim se. Obehu no. Na asem you na. Area super. Me ma ne bu ba bia mo hwe. Nti na ya na meka o. Me mfam ti nkɔhye nya fidie bia na wan de ne ti hye mu. Say why? Apostle ye won mu hwe mu. Yenso ye mu abia ye wono. Efoni no mo sanfa nto so ba ko e. Na yenhwe e bia na obi ani atwa no so. For all we know bia omo aye kan kwa bia na obi ani mo hwe. Enti yemfa no nto so. Na oh, man nyina mfe so dia se yanko. Man kate ko no. Papa no da so no. Oh, such a beauty handsome man. Oh. Nhyira si ebe hu no. Me ne ya adwen. Ampa ebe hu no. Because opese ohwani ko. I'm sure behe bi why. Behe bi na bia na wani atwa no so wo ba bi. Chocho skincare products yenko. Me pa chocho no scent. This ye ne so ne awade adom. Wadwane abetwa nti juada ye de ne bremu. Mo hwe ne so na juada mo mfa na mra. Na mmoa bia ye betimi aboa ma akoda abode sem wo ye ne watimi agyan. Ana amode akoda ya ba. Omumra me nka ho asem am aka manum sem bia ma mi si wo ma na machena. Mo nso na mode mra na ye adwuma mo ne mu nkoda ho mra. Enti ye da akoda ya mamo. Na mo ne awofuo yakọ. Anza to de de matimi aba be gina ha. Ye de mo ba be gina ha num se kura mo se mo ma. Ye de mo ba ba be duru ha. Mo se wo ma. Enti mbacho ma me ne papa ni nyina wonum ne. Camera ni timi nko ho kam de to mo so ma. Ti madam eno enti na ye frey. Yeni mu mmara no enim se de yeni omu beka ma na ye yie enti ye dane amam why Kobi odi ne de say Kobi minya omu ate eti ene aposifo ne nko ye besi bia nim se commander dauma ye bet then we proceed from there what so omu ti ase so mbe boa me ye nyina ya boa wa ye beto aso why enye ntokwa ti we de eramase nyankopon shira mu pa jo Kobi ya ni omunko. Adia ba ko ma study no Ghana ha pa chese in fact. Insuro what? Insuro. Kobi wo de ya nche o why? Ya che o ma me no papa. Wo de ya nche o. Naima. Omba be control. Naima. Ma study adia bi wo Ghana ha pa. Unim de nti asese pressure so abafom. Wo ko hospital pressure ni ho sa. Ohwe police for ma, castor for ma. Omunyina mo fe. Akono sa. E na mo ntini ye hwe bia ne pressure abafom. No kre. Okay, mama ntuame. Mama ntuame nkomo so. Eti mama e ne kura ne se me pese nka voice ya omo kan. Minya bitie. Na mo man koda intina se. Enkoda no wonum suku a wo mu kro nti. Ene abrochi sem nti. Mo amunim ye kro mu adaki ni broni asem. Enti wonu mpese wonu anim beba enti ye de wonu anim nsie kakra omawie momra na yetie wo manu asem e de important kwa no mo ba Ghana na mo ba ye no mo papa mo ba no mo ne kasa e nkomo ben no mo ne papa ne diye ye be di san nkomo ni nyina eja ususu se wo ba no wa yira na wo nyira onim se wo nyira na wo ho anchen Nhyira onyira ye me ba ha me kan e se ye wo ho to ne ne yiri ati ba ni e frɛ no kura pomma onye awia ne do so do awia ne ka sei ne sa na o ba 11 o'clock anajo no frɛ me se ye hu no nti ye hwɛ no a ye hu no ade achi ye no say according to Nhyira no o say wa frɛ maami si oni ho o hu nti o frɛ ya o hu enti ajambe se utwa ni ti ase o sha owo he wadwe mu no me de minim se I da say efo because Nhyira no aka say efo no aka say ne yade a o yade no nka obi a obetimi ahwe no fast okay nti bia wawia no de ne kwase nkohwe no ana
saa no amma busua amane enti yɛbɛka kyerɛ no me process say we buy na mka kyerɛ say no kodwo yɛ hu sɛ oda TV su kra sɛ yɛhwehwɛ no a wanhwɛ na wa ma nti mien hwɛ ne yɛnhwehwɛ yɛmpɛ efo no. Okay. And if we na what you say ni na munhu no yi. Out 3 weeks ni. Won call no according to call wonderful office no or say can say court na the order e ba say eno de whereby say o pe eye ne call information but say e kochi efodi no na won frɛ no a won nya no na moni ba bi o ye adwuma ya saponso ni ba bi o ye adwuma o se ni fie wa kote ho na wotwe de nkra ho minimum obeti wo so akote no na wotwe no. Okay. And actually na be say sadia ade de betu inframan fi say afa de eche wo susu so oni ano we susu so ya sapon ni so no me de nim efo bia susu so ya sapon ho ito no so ni so wo efo ho de a ene me gina free ya sapon ho onto ko gina free fo on fan mele me ni asem bia ka. Okay mama nkonkoda eh ya sapon ya gina free ho no mo e fi say e gina masa madam ene ye ni me be free e free promotion ne ya wotimi ayela Sunday now kwana si fomu no. Sunday now kwana si fomu no. Oya je na aso na di dodo. Too much. Kato se to bu as ye nya nuru ho. Oh, me no. Oya panyini nti no wo pese ogina mfimfini. Me de sana me ho. But naima, no ye papa no, de won kan ye fe ne say. Ya sapon. O say efo no na papa ne fia brochire ba. Ono ni po okopeke no. Nti ono de onim dada no ba ho no kura na o ta be peke no. Ana wo frɛ fo na efo sɛ ɔnyerai ti the statement a ɔnyerai ye yesu anim sɛ wa yera sɛ wo se ɔnyerai idea ɛne na ba bi ɔwɔ no present no na sɛ enne si ade ni sɛ mo nkɔkye na otimi ka sɛ me nkɔ de a me ba de na ham me ni me ba na gina ho me ba chobo ansa nkwa no wo mo de sɛ Claudia ana Dennis. Okay Mr. Asa wa ho mani mama ne hawo ye to ankomo no so Claudia yanka twa na brofo. Oh, yanka chika. Chi no ka beti bet. Aha. Untimi nkan ye. Ti me ka twia no wa odwa ya no. Okay. Then tina na mo ba Ghana. Dey twa to a when was the last time I hu papa? Last time you hu. I haven't seen him for a very long time. I would say like I'll take 10 years. More than 10 years. Yes, but I called him regularly. Okay. Just to talk to him, just to check up on him. Okay. Enti o friend and come na ya oni nidi when you call him. When I call him. When you aka ni ye wo peja ye de aba nkwamu bi ma na ne ye kanyina ne saseda e na ye de matwedi ampon free se osaye ye wo se enkanfo pa aye insure 104.5 jumadie no ya tudi obra na wagye so se no ne de wan kasa wa boba bia wutie me bia me chiachia mo nyina passenger for a driver for a medjedi for teller for hairdresser obia me chiachia posi for so nyina all correct sa soja for ye me chiachia mo nyina sabe wo temen kadia na eye insuraba and a wisdom woman de matum den e wo kejeti Dubai they say me fie ni ho nti me dru ha me chacha mpanyimfo na nanman mafo adwedi fo modwan mu nyina nyankopon hwa mo no wonya mo kese emfa emaye midi e de Ohemaa bi na chese me mana ne ayede esamea ne ochade enana midi enono Sabre muhudo nti na yaba muni wa ye ni ho enu nti yaba ebesom oman na fe yasomo na ye de mu panyina nso ede amammo bra Facebook pacho udu Facebook anu bo insure 104.5 me ma Facebook arefo nyina akwa babusuele mu trenti mesra wada ka ho na beka ho bi na share emadofo WhatsApp contact na nyina yenye emanu nye fe YouTube ni ye insure TV Adum TV unin se ye wazoye enti ye dem ya de adru mu nche wo TikTok no so what ya say enti bra TikTok si a na ma bo insure 104.5 Bomodi apa watape na share na oba TikTok wa WhatsApp bo official Ohemaa B no ye BE
follow me na fe obetimi nso ahwe dwumadie no nso ewo ho kama ye kwani ten feedback a wo ho mamini kan fa eno emma ene na nka asema meka cho nyina ne say there's no truth in this world. We are see a woman no krasa enti de wo ye bia mani na ho obi abetimi adi ubone enti no kra ni wi asi munti aya afa wadwene nante eduada no meka won se me sense so ne if you said ne ye ya Ghana ni abaya bi enwo asem obobo ba wa posifo nsem wakwedi sensem me ewo no an nkanchema ne dem one na tena for 6 good years ade achi ye watwitwa no se de ne siye enti nokura ni wiase mu enti ya na wama wani ada ho ba bia wonam bia obi a ho ma wani enna ho evangelist ewa ha twamete 30 seconds ni enko jedi sepa livre na se livre no dosu livre no adosu man kasemu a ha dwe o say oh susu jini padi enti livre ni yade livre no ye open up ebra na me ase enti na me ka chom c'est pas livre papa ou bien le fil les garçons même les garçons pour servir les garçons no ankasa no mimi ko school monsieur le frère monsieur tonton o chem se les garçons y the boy non les garçons y the les garçons est nipa hey yeah and la fille y the oba me dance the break why anoda kobi ya o mama ni o papa bedru ha na ya fam dia bia so said the oka no sister kaka aso say na auto TV no so say okay nyenye kaka ngade yeah eti no me ba chawo anrada aposifo ba ya wonum befa wonum ne wonum ko ye no me kan say wo ba no nkoda ho nsenkan ya wonum nim de pa dosu and social welfare na bra akoda ne koduru ho no enhwehwemu mu na posifo me yate se sa akoda no kura no oy autistic child or your autistic child or your special child or need this special care. It's a some medical crown the bed die say, the person my man me papa kabom no mo sheye, then crab on in seminar a general tomato. And these parents are so ignorant, like they don't care. They don't even know a crown say those it here or akodabone and so yes akodano we need this special care and no akoda wo hwenwa wo so what otimi show din na say na ni atera no ye bibi fufuro sa akoda we no mabro kire wo bani a wo nya adwuma wo betena ne ho ahwe enti yeda KNUST aposifo commander dosu commander wadarma yeda sepa any social welfare for mamfa kwanya isu na mena masepa vise manso yemu ke ni ba bi edefa eti yeguso ya nyakopon ya adoma ya wada ye hwe se ye betimi na akoda no either se ye de kwa supiti ana ye de ko homo eresa akoda no bi ni ye behu na the property e ha akoda no answer ayam pabo de akobode kwa so obi epentama ye na adwuma no mo ba no ohia special attention and what enemy they will see. And I can say, ya bebo kejeti ya Dubai, ya bebo a video sunibi ama washe, ya intimi amo, a benuti na insinuation so anwa ya dewa. But ene ya ma prelims kaka, ya bebo ni kaka, ya bega kaka adum TV. But me a full video nina of whatever happened. Enti yanko kaka na ya ba enkomoho entwaso. Yeah, them live on so Adum TV. Timmy Pomacho. Yeah, young Kwana Kakaka, what's it? And of also didn't they say? Osua. Okay. Also, I'll say, oh, my million baby, oh, my me. Who goes school to say? Class 3. Wow. And see, I don't know about Kumasiana, now what are now we're finding session and now. Okay. It's time I now go school now ujina class 3 ni nyina much like is say huh you be instrumentalist mo mama mo wa ba no dey open dey hwem huh
nsuo ne kama no onse o de mo fa bag ne mame mo fa book no mame sika na e de amedi agya bi me ni nyina oya mo odo foi Jesu we nsuo na ye no sika ne bi na miria me ameshada ajo mame ne number ne mama o sika na ene mento nsuo ne bi kofie ye no mame nkasa juada onfa umere adwuma mama me kofi mama me kofi mama won kofi a entia na pon kofi ono so ton wade wo twa mu oh okay eye ono so na fam de obetimi na waye no eti ebe hunu no ye na kasa wate okay era climb up na uni nyumbia da wakoma so uni nyumbia to be na memoir enyumba na obetimi ato okwa sorry adai Sunday nyebeko o say Sunday nyebeko Sunday nyina ya mobeko enti Sunday school oh pepa wenim kafra what about strings in the man bra oh and there are some cranny obi aye ba be dia sapare oh rati once na ye wada radio once na ye wada radio oh mitishi unu so e de chai me nso asa o mani bi mami lodi na mami we wo dwom ha bi owo mrom oton den nsuo onso mami to nsuo ko school we St Joseph away Ashtown auko nti da ben ya oba beto nsuo no Saturday ana me pon school nyina wo beton e dey ya wunya sen Mina 10 cedi Saturday de boy ana mina 10 a day who go school the same echo 10 cedis what the aduane free fee ko it's in oba I work or say me akomienu tu komienu say na e say like the woman in ano fansa o followed ba ko ba wunya sika say e bo amina 5 cedi na 10 eno e say wo wo mfa so eno e wo de okay o ma me number wo tirim the number ni wo tirim nti me ka se mani bi ne wo nkombrom na kofra o ma me a obeba dia ede na ope person kam papa ye adwuma na oni mo papa owei owasta obi onye adwuma ase no ye de adwuma no ochika enti se ne car na asai ne car no ye di ko nya accident na se oh kafra okay o school fees tell me yes into school fees they be the other school kwa like said they be 10 cedi ne kwa na mutu fees okay mama kwine mother Katie okay a free sabre ya kosi December mama school sasa ma odi ko school what they be me mama school what eti mi wi a me chro me number na dia koma ma me no aka chro ma me se on frame mu baby school da bay 8 September Mr. Mumpanyimfo amo ha koda na edi sika mo no me nkotia koda no e wo kwam enkoji sika no emwa enyese bia ya shada sunti o we've been there ya bra pen papa that time one nya mu delay na ya delay wo no mama 100 cedis for nsuo no na masracha wo ankasa 100 cedis na odi akodi dia kosi adwuada me the number ne be ma ka kire wo ma me se wo be hia Ohemaa bi osidwuada nopa onfa wo mre nhyira FM me se say
Maame kantra me maame se mishia mama Ohemaa bi ana odi ne number mam no se me first can ndidi nkosi Monday. Monday dra na de maba Nhyira FM. Okay. Ode oba message wadi di sika ni nyina ha. Na me yama tro me number ama. Wonya nyini bebre, wo maame Yusufo. But me am ma phone baako. Na de atufie. Ufiri school ba no wafrem no aka de esi wo school ma kire. What? Esu na wasu ne nti. Awurade be ye oye, what? Mame. Onye no mo hombo musika nam de ya doye no. Tine. Kwa me. Ya po ya mum 207 ma high BS ye kire mum fanko. Ofi. Je esuo ne de ne okwa no wasese. Yes, I say all day. And now she said, "For way to horse and for so when you're in any." Catch your mammy said, "The wedding lot of tones you." Fuck, what's it? Not the way yet. A day I will catch her a day. Made a radius. Yes, a radina. What's it? Chama bra. Me will and be a quachima. Aha, auntie, weno. And a shema kuma got 10. 28 years. Wow, when you say 80 years. A radin shra wate. On your cassia pa. Ayana. Open phone, no. Major Hamma, mamma. For 2 track on ye. Ah, me penny say, will be over the opera. Aye, wouldn't. A patch on your friend of Fipukia. And fear, couldn't win fear saying, a patch on me crew here, and fear at Duonomi. 52 and not 22. 22. Wow. Me pacho na me ye Jehovah Witness. Okay. Na me ba ekonyi egui. Na me ni ho. Yeah, no. Ma me brei. Aha. Eti engineer Kedu was sisafun yi wo so a na se Awurade Nyankopɔn wo hira no epa. Mode mo no. Dera Nyankopɔn konkon. Mode mo ye. Mama Nyankopɔn hira ro onye okase. Awurade nhyira wo nso. Awurade onhyira wo nso. Jesus. We need you every day. We have a lot more to show, but yaba no yet also enti makachiro say way agenda Ohemaa be worships across every market. Busumi bia ye be wura mu misrewo. Na fe ye di obrejume die no nso ataato e di amam from now to December until August enche the venue no ebetudwa e di amam. Na abofra no na wo su a wo ka say me papa adwuma say na mede nkraja ye say ommo ne maame amane no ne o maame mra no ai wo mo de ose ayoyo akoda no makase wontimi fo bi fra bonte nye ne yie saa ese hunu efikro free mbatan kro wo no na fe se wo pene so se wo mwa ne ba no a watimi anya ne ho kwan ti akoda no ewa eti say bibia ye fine Ajan. ya kasa kese kakra udin de say Lordina na Saturday ne na wusu adena na wusu Oka se me papa yi me se me papa ye adwuma ben ana me ka se me papa adwuma se ni ntina na na ye o ya o ma me ni o da chi upese o ye de
so ye nurse so ujina class saying 5. Class 5. Okay. Meka wokegeti ya ho. Then na meka say. Okay, so bebuami. Okay, so be mama didi debia didi sika. Ya no ama me phone. Na me de akwa to fi. Me pon free school ba. De suan na ma flow na ma catch. Jo. Enti Ohemaa Foundation na nche be pa ho ntema. Na san kwada na ye hwe bi mu bebre behind the scenes. But enche ye de omu nyina beba be kire na fei wonso mu a wo de bebo foundation no wo de aba bebo mame wo be ni jo oba fi oba kan say na kire wo LIVESTREAM say maami bi na oso obebo an aw fe na Ohemaa bi okay oba no okay on the tosumi no omo ye say maami ensa adwuma ben na wo ye Sisio na oton hwe wo nyina. Na nso amesu ha na o misre o. Okay, amwa kaka metimi de aboa kodai ne se. Osi da bia sika wodi ko school no. Fisa bre ya ko si December. Mami wusu atissue ni ha. Oh. Mo mami tissue e na say dey we friend no market cry to studio cry. Ne friend oba kan say Fedish Monbush. That's a free drum studio. Okay. Mami. Masha kwade ho. Ye nyina ya ba time nso me magufie sa nanso. Metesi ase wo ba woni made pa. Aya odi saying. Odi third. The overall class 5 fee. Class 5. Last time odi saying. Odi third. Ti obefi school beba obekwa kotonsuo ebe affect no enti busumi bia medini suku sika eni ni obedi no ebe ma no mema ne yamfun bia onfa nko school eno de eda ne ho ofie a mene ne bedi nkomo wo so na ya nhwe ba bia erade de yebekwa koduru why ti de na beka kire erade we nya me erade na ye le nyame ase se wo yi me fili me da Ohemaa bi nya me hira opa onye okese amen sana me susu da menya moafu bi wo sai asena kanya me esira kanya me sana oba ma me bele so ate kaka na me hira onye okese amen ma adomo e bura adomo so amen esi wo ye amen obustu ye na ya me kan se hira nka da wase amen pa asede nyina ye erade nyankopon dia ebre pamo no ye behwe se betimi anya fridge ni bia ma na wa watene fie anya ni ahwe nkoda no a why nti ubo mpaya no akaye no akaye Ohemaa B Foundation nso na fe ya hwe efri ho why okay enti ladina memo mama bibi kakra ho bosome ne nso me pese ye hyase enden pepepe enti ida fiada ana se juada no pa na wa beju sika no ene ofun no na de ko wate aha nti memo mama bibi kaka kwa na de ko permit by be adi nti adwa da essential okay all right ankomo na wenso eyenkomo emu awra mpa nti yensha se memo maba be yiwu na matimi akọ we omukoi wo mu sako akoda amakwan de ne wa chimemu an wo ba fidwa de ko misre wo be gensu ni ton no resurrection na de na bibia etimi akọ fine aba tai bi ni wajani atoa yen awie na nasem no emu rem bra Facebook Nhyira 104.5 YouTube no Nhyira TV Fa TV to Adum TV na yen hyase yen fanto fomboko mame na what to say hey I know first one was second one, 23rd one, do miss. Oh, the other how I was one. Medio be about. Ah, Miss the case. Why not to buy? Oh, yeah, Lady Good. And then look at me, Mamma, when I'm done at Dubai. 30 years. Mama, I can say, why? You my money and say, about 30 years when you're about 30 years. Come on. A day, a day, about the same, go school. Maybe I go school and cry.
no ha da kwa na pɔ no mo frɛ me sɛ me ba na ati esi me kodu ye na ohu sɛ ne ma me kora abegyira no so na me ye na me de ne ba obo ase me ba ye na osaba ne no ma sa ko bi Osako school ni bi school ben na no ko university ana ye den ba chai no university oya course ben business okay nti on the fame di wie nti we ane owura ne we no ne service no na de ne sa fa ne bi nti service no ko nya enwie ba cho si amenu kase ya de na sa ba den ma o hyedem si amenu kase nti school no wa enwie kura o wie school ni die no ye ne service oh service ni mo na wa enwie me tu ana mo aye bia me to ye say na me tie e ba da dwen na ye me sa me da kura me na hey erade o mai mobo na fe de ye bre asameni abema onu akọ university ko school kama obanini mesra mo mra na ye nhwe akoda ne mfoni no bi wo ho a ye mfa entoso enti yade no sha ase sa na di be sen patch of 5 years ni 5 years ni wo wie university na acha me de ba papa yi jam pese be body na so e mbedi wan ye wo ho ye ko du fie na no ye di bonya wie 3 months na yara sa kan ho biem friend no fie ni peduem enti me ba o mako hospital o de na ko psychiatric hospital patch ma ye ni nyina ana doctors ye de o muma ni nura e ko form mun no ni de ana so no na ade no so ayi hu ni hu ne mu de dinti na ujidi saye mu de abra Facebook Nhyira 104.5 TV no Fatu Adum TV TikTok Nhyira 104 the Bediani 104 ye mreye asam no kwa jemensem wo banini oh wonu wari a esese ye an jewe no hye baabi esa sofo no sofo panyini no nti esa nkoye national service nanka wodidi ma obidie no afedi adwene ne nya adwuma kura na osi doctor duro no esusu ano keke adentia na esusu ano eba wo ye den wo ye me pacho eba o ye kra sanka mo ne nyina abaka ne nyina bom na no ho so den se uno so nimu onu ye fine krampo na esa ne nin question asesa na is wa esa bi na asa chain da ne nine I don't know the chain ato ne nine mama pacho me jana o ha dwan no nkofo so ko won pro obi no bi ko pira no ntena ma yene sa enti se ya wo be wo we se ya da ho se ya wo fio o da dem se ya ne kom de no ahwan ne wo ho mama ne duane Brade. Oh. Any pakura yenye hude ni radi we mobo. Enti o papa we. Papa so papa ko masia. Den na onu so ya fa ho. Me pacho sisi ani de ono me de ko sa sori fie me ame ko TV wo ho. Ho de ni ko si ho. Hono se kono akwese me busu nko a papa no ba onkeka no ho ni we no enhyenkurai se wade ba ko pese ansa me brothers so akwa mu nyina so mani kosku akase mu asa mo so abre ene se kono nyina ba gira me so ma pra me ho nyina la me pa no so pese o sabare tibie Abinada be sad. Assemble ni. No ni ma die so. Ani kwa na ye me ya no. Aw, oba no. Obo ye be ensa. We na epanyi. Mienu na aka ne de bibia sa ha wo no. Na pese me hu se agya wo no ne wo ye no de no wo ka. Mama mpacho ne me di na chekwa nka akole nka wato nwure mu kura nka ye hu na chira kwan pu. Aden wo se de. Asemia na me so anu ya maka amwa dem na me kata so wa nsinsi ade e buru me so
Jano insɛ yɛ bebree kyɛ sɛ badaeɛ ne dɔ no ne tema ne nni hɔ aha no so ɔde ahyɛ bɔtɔ nim mpie saa ko wɔn so ɛna fam mekɔtena soro fie da kɔmɛtumi yi sika firi me wei mu bɛyɛ 2000 nso ade kyɛ ne nyina asa mode tɔ nnura na duro ne aduane ne akwankyerɛ ɛhɔ na setɛnɛ no ɛhɔ deɛ nyɛ easy saa nti sɛ ba me frɛ wɔ no ɔmo sɛ me nsa mfa ne mbra nso me so mehwɛ me ho na medua no a ahoɔden na ɔmasa de no akɔtena hɔ bio ne sɛ mede adwane mu atɔ mu awie nti ya mesira mo dabi ai mama sorry ai me no obi a mo fidie yɛ da me tie ni ma de tie Stylish we be man na me pese metie be man na no ase fi se akwada bia na evangelist nya sa akwada bia ni pomienu na de ne ba wiase enti se obehia nkwanhia se ya anya bia no wo ye gya no so se utimi keka ho kaka na oboa me age because university graduate wo ko university area national nyakopon we mu bi wo bo da bia me ka kire mo se mo nda nyakopon ase o wo bo so me ye no wura na hwe a wo ba ju sit na tena so mesu bo oboso ina hwe ababeju akonya tena so okasa kura sao uda so bete oni oba beto me wa yakopon ahu ye mu bi mobo nti me de he wo de abusu bi ho na wo kwa na se wo fi se ho na be wo akọ wo ku ni yakopon so na ma so ni mu ye na wiase we no en na ho kwa bibi etimi si o ka obi o national service ye woni dam de must say chain guni nine ma order them oh minim say what doing chire wo so no hu say branch wie school na konyo office tena ya ana ajabi ahu asem an ko beka se me na mhwe no me asin me ba no ade na de ye de a ye mfa ye din mata ho basta ho ba asem de a ye nyi ye din firi ho mami anya sa nipa asem ne yeka no enti hwe se so ampa se papa umu oba ane ya che no udidi num da yen kan se menidi na emom o passion hwe ma me ya woni ne wo bai hwe de wa wo si anka anya ye kura no fa no se maame o de ba bia no fa ko wo kotena ho na me so fa mitinye de emom mra ye namba nu na esuma fidie namba nu na ede ehwewu na se ko basa na se ko tiko kama me ne komu nko ase dia na je se antwaye na hima many mara se manya be ma no a mo ma me hu na me because yes the number no I number busy sa na so no kedi di kan nya no ne kasa I was there on ne kasa ne kasa enti me be za mete na no ase me be so no ankasa okasa ono ankasa de owo na wo ko ba bia ma ya ka che se wukunu no na ye no somebody da ye bebre obi a Canadian ebi ni sen de ne de na omuka ebi se fi school ebi se efifie oba no hwe no a waye nubone kakra o hwe me pa cho sisa we na aba no ode no so aka ho ode hye na ka ho ene na se fire no a ode no so aka ho bunyi ni se ye de ne ko rehab a ebeboa no so no ana bi de atoa mu efi se enubone no beka won sa na adwene no se ya ade e save o ma ye rehabilitation and so ko ade asem ni rehabilitation center no ebetimi aboa ba me pese mu se die na asofo ne ka kire wo because allegations bi ya bam se wusi ukunu baby o akọ ya na ye ka kire se be ma ni nimu bi omusi ni fi fefiri omubusu kedam no na be ma nkasa wa ba ma onne na tu na moda tisoni dampo oye de oye bank manager na o culture center kejeti oye de oye ba edwuma no boye eti den na opese apart from ye mo no wo bibia wo ne be ma no nso beka ana opese ye ne kama wana me pa cho
Mumboni dear, me, your friend said, the big kind of so all pigeon moon, not about fighting any farm with you. What is the idea? I could say, Yanwana. And I still like Yano. Nana, my what do you say? My main question is, in your family, no, a diamond, a big abobida, who was you. Anna Beman, so was you, and swear. I wine now, madam. Bemaninia. Okay, Meba. Hello. 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 Good afternoon. Papa, I want to say. Yeah, me I'm here. Kita ye pa. Beba chawada. Oba no de say. Obana Harrison. Yes. Yo. O mama na adwane abeto wa yesesi e isa akoda no. Wakọ university kura wi a wogusu a woye na national service. Ena wo hia yade kwa mu a isa adwene mu hawo kakra. Wabra akoda no ho boka bia bi. Obo wo se bia me yenko na ye beso ni mu a ase busy sam ni ade sa. Basese ya no so akoda na san yare a wode na guche mu e wodem. Wa wo ye jei anamo be na utu afa ho. I wouldn't like to talk with you because that is a different voice. About an hour ago, I had a conversation with someone from Israel. Papa, won't teach you wrong. Well, and yeah, all that good. The American say the way over to the other if not, I would have loved to speak English anyway. Yanka tree, Mr. Mattia for one of the tree no more. Nya wodi kan fra wo no ono na ye program ayeye ho nhyehyeye wo fra wo na meti wo bi nanso na nuru bra esasa mekasa baba bi adri eye me ana esasa me ne wo kasa nti akoda na tebia no ye ne den me pa say within the say me did Ohemaa B actually with due respect me be question kakra Obama ode akolana se ebae no o se ono nkwa na etu anamo o se wabo wa sikasemu a ebi ma anamo ntu ode okan ya ne se ahofoma ne odo ne tema wo ma akoda no ko hu se eni ho o se eni ho oba ho no ka temo se enra ena me firi obo ase bae ahomachi ya na mbeduru ha obo mo amana se na me wa akola ne nchen Bisano na onyano ukunu biso asem wakachira mo se enura akola no ode efo odifo bi ho ena nipa na frame new number ena with due respect me man no me be tia me ko se me kwa kowu ana me nkonkowu ena that was on Thursday ena papa na frame se we difo ma me no de asem ne ba ho se akola no say na ekoso fine and I say membra have government awo obuase and I say no need time there but only one day and I off in a week which is Monday na no ana akolana yin na ye say onya ayere senti meba abehwehwew Sunday me sa frɛ no ana me ne kasa and I say me ba membesi obuase bossman na me frɛ no obemma we how do you call it? A choir make that stand story. I say okay, Marty. And me call you Sunday. And then I see and I rather around 4 na me car. And can me papa pane ho ako bisa ne choir na mako. And ka conversation bi amene no work rampo anka mame no onte. Enti mame no na de sofo yiri na de sofo ne number ma wo na. According to ono na kan say ono na the number man wasi wanamon bia no so onu na etu ade na wutwa ntro say wanu ntu anamon so me ne abafa nete me ko papa no hono me duro ho na papa no bisa me say me ba na papa wa ene me so kuma say ono say identity na nipa mienu ba go ma wo ba nda yare ya ba na me ko na me ko mako amfie no muni metu mako ja abafa na ka abafa na ade kama je no na papa wa me fa ne number man no hia opapa no
Until no papa bedu na pano na be e feel papa na papa say ye ba ye mfa papa nka ho papa de ka say mfa papa nka ho ban me kunu mu no akotukum say me ba ne ko be dia onko o ka papa de be gine sika ono so oni sika sa na nkunu ka ampa me ka kire wo Mr. Vincent Yes. Kasa Okay. wo yire ase o ka se bi ka kire no mame me pa cho so be du ya so fo ne ka say mfa papa ba so so nko na wo ba wa mo ho ni sika wo sika nya 100 cent wo ka papa be du sika unso ni sika ampa no be bo me si jampo ne nkan sanya kwara no e wodam ne nkonko tie papa na no so so la o na wusi wo o free papa back e trontro na akatem e broko ne line Hello? What's it? Let me could I explain with due respect? Oh yes, sir. Wako baby, obaya ko baby so for ne say yemfa wo mra. Na yemfa akoda ne kan wo so ba ne be ko bidi a wo nkwa wo ka sa. Me can say but what is explanation? Sa. Me can say but with explanation. Nam si di enti na wo ka sa papa. No, listen, I said me can but with explanation. Let me explain. Explanation no nam si di enti na wo ka sa. Papa na friend on Thursday. Mama no de adewe adabanenken. What the yemfa wono kranto nche because o ankasa oba no yare ye no. He hospital ben na wo de na kwa na Madam, if you want me to explain, then I'll cut you. Seriously. Let me explain. Forget about that explanation. Me say no hear me. The Obanika, I say I will I told you I said it. No, listen. You didn't listen to my explanation. And you want me with in conversation. No, then that is not possible. No, it will be possible because I want to skip where you want to explain. I want to go to a different question. You want to go to a different question? Let me tell you one thing. The man who talked to me. No, listen. The man who talked to me this afternoon. This is not a conversation that we have. Listen. That is what I want to know. What efforts have you given so far? So I shouldn't explain what the lady explained to you before we are moving to the next step. The lady said, won't benefit you and I in this conversation anymore. I want to know what level of devotion have you given in the child's life? And I'm not buying a word to. Mr. Mamma said, and I'm on here today 5 years. No, 5 years. And I'm on out to the main camp. No, yeah, no, I'm saying, I'm saying, now, we won't come on our form. Who are we a bemmer? What dear form? Maybe I was so child. But Tim second, well, yeah, listen, all fingers are not the same. What's so dear? What's a bit that? I couldn't show you so grand for no. From there for no 5 years at the bench review. What would the Mayamatea? For me, are you listening? Me, Tia, Vincent. Yeah, and no, I'm about to say, yeah, casting with the papa can you say, conversation, I'm in one or still member. I'm in the Akolana at the diamond. Member, conversation one on one, have a phone conversation. And we do respect and an call. You could do not say on any mamma at the kind can say. Also, a plan and cow. Sunday, no customer, one customer for a plan and cow. That was the reason why. And a man called. One conversation, no, and you won't know about them. What banner about them? And see if the child is supposed to go with you and come from so be anyone. No, listen, man, I just want to man explain here. Mamma, or to her or Casano, and I won't be anywhere or to a moon to be. Come on, Accra, whatever. As of now, only the family, I can't say, as some man and sister, and my apple, the bush. Mamma, I'm far from them, also changing our own TV that. You are only going to the mushroom charges. Or now, or to her, or Catholic. It's a Catholic and so my president Catholic now where we are all baptized in. What's it? You found Chronicle Catholic in Tinewantono. What's it? You say they are Chronicle Catholic and son and Huatono. And no many problem is we are all baptized in the Catholic Church. Mamma on the Casano is a Catholic.
The boy is a Catholic. The boy was baptized in the Catholic Church. Also, until you being the father and you know yourself, so when nobody in our Catholics there, I don't know why won't swap down and son of an cock. And then I say, all my final papa, I went to an amount in no way. And I don't know, so what to an amount and far, Fanama Bemano. Mamma Pacho, if you are only your own tree, or did it to an amount for him? Also, didn't you say no way? So what do you want me to do? I want to make fun of presidents. I want to enforce them here. Men a cheat. No way. Sana Ukrinka. Mr. Vincent. What's this? One fact with Anama one question. I wouldn't let you be him. Yes, the car with explanation. Oh, man, when a friend of Mr. Explanation will be to cross him. With all due respect, part 1 and 2. Again, with due respect. Part 1 and 2. One Ubusha for Annan, sister, my apology, say, Yenny Bushimuna Colonia in Ifriba. Now, my elders are all at home, demanding for the boy to also take him to a different level. Also, Mark, question. Can be our own authority. Enti me ba esremu ho no wudi bi say akwadaa ni ko esremu ane ho beto no ana. Yes, that is my, how do you call it, mine. On akwadaa no so mame na me fan ko esremu. Okay, enti onu ankasa no ye be ma onu ane woni akwadaa ni nyina ko esremu fi se wukunu nsuso ebi onim ne okwaye wo esremu enti di akire bi na mo fa ne ko esremu he ebi ane ho beto no. Okay. So what my question with me? I don't have a problem. Maybe at all. I don't have a problem. And I make us a tea. Say one nanum. If you are singing a tea, be ye shebi. Was say. Akwadaa wa manam fa na nkosremu onni akire biem and a reasonable e bi onu so nim odu sremu obeye enti di akire na ne nko na yenhwe what will happen afterwards na fe ye hunu de ebetini aye aboa samukọ na bibia nsi ana amukọ no wentwa na mo bia de then we know how to handle him but say what the ahoma eso me nsa egumachi say ono nso super so oboa na enwom gisesrem me pachi o ye hono so I didn't know, and to say, I was at an ending. Sister, I mean, you'll be white to be a Friday and a similar city. This our qua. Also, sample for us on the banner. There was a tale, what did you, eh, be our bed prepare, sending on no baby, adding a nice year. Oh, no. How could that be? What kind of side Abama will be OTS when you're for? Yes, or say. When they know, or no Facolanco, and did this or do and Humbertono. And the call, what do we simum we are? A friend and now about charges, you buy a dear bed, but be a better, and only a dear night back while yashi. Then we hold him responsible. No, I never say, be a memoir, one and five of fun cool, all kind of salmon for whoever your day. Was one then a call. Miss Woden upon me, Miss Miss one permit. Say, and until now, the other dying, a man stated say. Dear children be na munko mumie no nyina na matu ana mo so far enti wei ba kunko nya ba ko munyina na sese mukọ na mukọ hwe de etwa mu akwada no hoto na wono ba ma ni ho beto no so ho beto meboa na ya rehwe na ye be kan say o si o ene me da nyame ase my ready da ben ye enko that's all Mr. Vincent yes enti sese ye ne na kasa obeboa ne ho na so boa wo ho na momfa akwada ne nkosrem ne yemfa mpai bonta akire nhwe de Nyankopon be ye why thank you ono na o ma asen we Matthias but unsa bi on so anyeyira empai enti nya hwe sa bedru sei yanhwe sa akwada no ne hu betimi ato no at least otimi nya hoto no start ye adwuma wo papa hu bejo ma mi so ne hu beto no why this am say na komona me brother say die no oba ha no obo mo amane because they agree say anka yam pa kola no kwesire ono so so nkintina obo ne brothers na amane ite o mo nim de ekoso bisa no na me bisa wasem oba is na o catch na body we are the one we conclude at on na we na nante
Beso mo ya we ma bo mama ne bibie no me di suma wo mo. So ma na bo ma me hwa abofra no ntima bo me wan bo mo frefre me. And I want to make us on Panda because I know what you are say. Yan sa akola no mbresin musu man na ntia mana ko jeni sie ne sa akola no mbresin o ma ne si tinchina on TV da. Okay, okay, Mr. Bison, let's make a very long story short. Not share the outcome e be free Islam kon wachi no beba. Why? We believe say akra ne benya hoto. Why? Appreciate it. God bless you for the conversation, man. Bless you with all due respect. Okay. With all due respect. Yeah. In fact, Mama, what for no me see dum no. I told me be a member no, wo kunu no, wo nim no. Twentire twafo no saa no mo say. Word be a in fact, a fundamental way. Yeah, fundamental. Or say or take a decision wa bro all the time you be be out sing down. Be man so de nyaba sa de no wa twene ho. Very relaxed. Enti all the time bia no wo de adwene ba say ya na tuana mo ni bi so papa so me ntwa no bofo no ayi ni ba mfa adwene bi amayu ena me di ka kan de ka no pom ko kamenti asese bi campaign ko ton wurim tam bia oba na ma so anu na anu na ide na adwo bisa se me yede na me de ne bob fa ko sei ye ntam ho nyina kekraka obi o me ba no o ton wurim papa bisa se that time no enti se afidie no no ankasa sun no ana nipa nyina be ya dance so enti unya bonu na se okopim biem dia ene na wo ba dia ne yahunu asem a ye ne ye de eka because na asem o dia to osisi ano menya ne papa no se wo akọ ba bia am ya kan se ewe ye abusuam enti ewe ye abusuam dia ka ho ne enko fie na me gichum se ye duru ha se de enua bi se ne nua no bo dam ne ho ato no enti well enti de yen hwe na enti yen fanfio after that na ye be hu de ye be ye why akoma to so me no enso wo we no ye se wo bi na be ha dan wo bi fie nipa na wu owu ya busuafo mefa aniama ne nko a ensem bebre ena esi me busua na kwa ba na yentie wo no mu enso baba na mo to say nyame ado bibi aya kama nyame ado bio ewie mu na nam den na de mu baaye se abranti bi betna ye fie be se 25 years. You said you know some 25 years. I will say be better me fear. Na ka say you say you no 25 years ni. Ena wodi film. Owu ye no na 25 years ni ana obetena fie. Obetena fie. 25 years ni. Owu ye almost 2 years ni. Me ba o enti 25 years na mo de da mani person e wadan busuani. Wadan busuani. Hey, ada ben flat na tell sing no. Ada wan ka me ba be han. Because 25 years pa mo antu no die. Se ne hojo. Oni eyi bia. O wa yere wo ma. No wo yere wo ma akire. Hey, me ba ne kra wo secondary school. Mu fie no we. Ebu akwa chire ma so. Munyam dan ba ko. Na me metre mu agosi me ko pension. Why? Yankwe. Enti owu ye no o abusuafo o yale na abusuafo be fa no ko enu ofrim. Enti ofrim no ne ene abusuafo no kasa se omumeyi nema no. Eno almost be say 6 months no omuma meyi. Ema ye ne time so ye koi ye ne wo mo kasai. Ye kodi asunto ye ne wo mo kasai wo mso wo be ba befa mo kwa ye ni bi me ko bi okay inti ye koye no ne wo mo kokasa ya afi papa ne ba so wo ba bi yi no man wo yi ne nsuo mu na no wo so wo peka ba befa na mse na ne ma ben pacho mattress fridge gas and TV ankunya. Okay, just a demo niema. A demo niema. Okay. And then entirely. Jo, enti papa ne ba no yi niema ne gu abonten ana. We no mani gu abonten. Enu oyi bi so de ko. Obanyine no a wo free mo no, mo de mo fa poster ne nto so ne hwe. Wo hwe na nim kwa tim se ne hodwo. Ne ho ebedwo. Enwi tia bi sa ne hasa. Na wonyinya nanim so kakra chese won heda mpeka sa oyori a ohwe na nim okuta
Humble kind of face one. Yeah, okay, humble. Your face humble. Okay, your face one. Your face one. Face one. No, you're not too so hard. Okay. I work with a humble face. Humble face. Okay. My name supposed to I ready now. Tosso dia. You say James Donko. Tina say a year no called so 14th March 2025. Ewon Community Center. A year no say na ewo. Do you have a channel? The kind of the that's only the answer. Or better if you over for no now. 25 way after 25 years. And what that circle get when him no. That's what when you name of you. Watch it pa. Okay, all right. And I dey ato so no be hwe na eya wanya biaka. Enti oyini ama no begu abonten. So ofa ka ba befa. Ne nsu amu na wo yes ofa ka befa no. Wanya ka ade chi obeba befa. Ibisine almost eno kra ko wen ye ni. Ene ode no man begu ho. Ko wen ye ni wo mefa ne man. Ma frena no. Wasibe edese meba befa ka bia maye ba befa no Musu said enti no mefa ne ma no obi antimi huna de kro first kra enyanya yi no ye senke no ma no nka minyi na menhye no nam se da bi obi ne ma de mintimi nhye ne sa enti chance ono no begina ho no yi di ope na de o mpe no na nka obeti na ya asem ana ye hunhum asem bibia akwa na kwete ne won say hey me fridge no nim na nim na akwa me wa bet ana de yin me yentimi hunu ho hwe wo ya meba befa ka bi befa ne ma no asese stylish fa papa na mame enti den na mo pese yenye bra Facebook na ene ma ne nie owufo ne ma ono waja ne wo ho no ebusua beba befa ne na ekina enko na se ne me ense da nya ne ma dada sa ana maniso edi moto ashibo de bag bag no di TV na shim papa na na di ashim and now you say moto no boy any man ni ebusua fo berebie na we anya bia fridge kwa be ya adwuma sa empower ho mattress enkonya nyina aka ho bag no so potomanto ni bi o tete dia no dia de numbers bi no yes o pese number ba ko agi so bag ni se o twam ya sa bag ne ene bi ho ebi ho ene bi ho anampa empa we dem say ayi na tete ntoma na tete ana de wapo ayi abayi no so na 25 years dey say mo so nka wa ya busuan mo ne na bo busuan mo fa this abusuan ne ba no mu be shira so emma abusuan ne ba no be ana ni nyina kurampo no abusuan nka se de ni nyina che ba sa abusuan no ne samana ni ne yi eso mu piki bi free ekofie ni nua bi fa de ba ko mini stylish Senate na ska wom de wayi ne ehia ne nyina de ko opanyini no de sen ni dinu kula minnim na one number no de number aho network ni ho awo de ma me ne ho po me se mu numa de no na mama won kasa we na no baby omoka no ma kira de ho da network ni ho ewo baby na kuro na akoso ese do aye hwan kuro mo Ohemaa ya we kuro mo Ohemaa wona ye Ohemaa ewo ntom boy na so ye deshi aja to nkrama ntom fo na yenkwe de wo wanum no resama wo mi omuti e ho de omuhwe TV pa ntom fo ye sramo da decay obetna na chese ebu akwashire manso wo film ayi enu me baby ye nipa miensa na adwuma mfuo mienu na me ene ye baaye mesre no wo fa na se no ma na obeyi gu ho no omra mesesa na ene ma na ha ye baby gu na nye nti yesre mo a omra mesesa boye dehie ewo ho mo di akonwa ne dino yenye frɛ no dedicate ba ho no de wo mo frɛ no
James na James Donko no nya saa no omo wa ahemfudin bi a omo de fo saa why this year na this year na ne ma be ka ma fo so na chiri ba ko di abeka obi ma yeah edru no so obedi ade no ya mana toto bibia minimara se ahoma ne nyanto mu ayenko ye ni mi promo de onya network sa okay ogusu a wope syntax tank ya tank papa unya bia beboa wo tank apoto bibire suro na sonson tank esiu dan so a ene chese wabobra ye fe ne syntax tank ena chechede ye de eda ho yo mesra wada edwa so ba bia wo betimi anya bi number we na frɛ na wo so jo de 0244 335168 online na syntaxgh.com strong tough into pebi Entoma assemblyman yenya na homa no so hello papa na what promo to say na me adu na onzo adum kita ye pa ya wa di adwuma na eye opanyini ene ma me edi nkomo bia beboye nse opanyini bia ofiri kuro no mu ya wo ye dihye na otu bata ba kumase ha ebe ha da wo no mu fie mfie aduonu num 25 years na yade kakra bi ede na ko asamado chese wakwada din abusua ye bibia wi aba behwe ne ne ma aboa no ye kofa ka ba ebesi ne ene ma na eboa no no ba bia wonum di si ye wa na sie abusua no so se wonum mo kire wonum ti yanhwehwe se abusua yi na ya tunkra yentere na we assemblyman de bia na enamonsa so betimi aboa ye ama ye hunu wonum a Dani me zuya ko ka be bia o mo tia ye da na mo si ye min ti ma mon san kan o mo si ye nti so la ye bia me ni ko mo ntu mo na ni he busia fo na na ma fre na nka no mo wa daroma waka ne sa mate wa kura am se wa homa no etwetwa sika kranti number no aye dia frɛ no a se wo benya busua no dia ka bomode na yentimi ne ono nkasa se wo kɔ ho a why e fa cho ma se me frɛ ti bia no bati menga na odi de say pacho mi ko bia kwasi yo ye da se pa no wadaje baba what de o kan no aha enti yenhwe kakra enya assemblyman de yenhwe na wotwentem de benya busua no why de shade because no be hwe free ho ma ko Facebook kura ko wo ma delete na ye free so enimu ya oh fan say be 3 days wo ma delete baba be fa mo nema ade kura sama no aye bia no baba be fa nema no na wonum de akọ Lilian seasoning powder no ba bia de aduane ema ni jade ya akọ no we Lilian all purpose we chicken no ye wo jollof ye wo stew na fe ya noodles and spaghetti enu nie na beef no na ye di wiewie kura dwaso ba bia obenya bi oma muni maduane ye mutia ye o Lilian aboamo se oba bia nkwa anya de bia na ye wa because Lilian super Lilian de na osi super ye wa get de wo ho ana Lilian fried rice Lilian akoko soup ala Lilian ojan soup ni nyina ya ye bi o de so nkwan ma ana wudi ukuru di a odo we choba afo mpacho mo ye duane ton ene wo asabe producer o pese oba hunu nyansa yisu Lilian na nkwan enye de oba na ni ate ana okọ the kitchen obehunu we bi yo Fredam Bessia me dey to guys 0244406192 and 0598910500 0249712246 when you about Lilian seasoning powder so amani nyina say e di wonu masem ama wonum kama mami mura ebi herbal center simeduntam ni nkomo kakra bi na me ba ye betwa so Dr. Ketwa me mo akwa ba me jo so papa ho ye de nyame adumo so fata so for rasta nyame adum ne ho ye pa jo finance ne nkwe me da se me de mo nante de na ebie he by destination ene e de woko be be kwa ye kopem
dwuma ye di no ho no mo e na me de wo ko ne akwa kwakire de yeye Yankopon hira mo nso ne adwuma pa mo bode bo aga na mane asante man ABA heba ye dwuma ye dia ne se ye hye ani ase ani a enhuna de ebiem ani afra ani agrako ma age aboso ani eta age aboso enu ho adwuma na ABA heba ye nti ese wani ne mfa ho ne baabi ase akwa akodrum pa wo chew baabi a wo a wote ye nka bia na awie wo hye ya na wote na yakonya kese na abade ama because obi payetie obi payahye bia nkama no kransi ne nka ABA heba wodu ya so ye honom da bia mekanse ni padua kane an ene yani nti wa democrat dan watemofo bia be 15 years 20 years 30 years obi wakọ watene mu mfie bebre no de awo ne manyina awie no da so tim enne ya na akọ ha dan na awatwimpo ni na akọ tene mu mpa o de efe bunkompo hwe ade bi se edan a wotim na nwumre no nso ne fa kopim no wotwe ne fa ho no ye dum light ya sema bia edan na wa wutim no a wutimi twa ho no wutimi gina fa akoche kakra nsan na watimi adan ho ahwe wo phone na wa place ani ne de ahwe de wo hente sa uye mistake anha wo na bebo adiem ama wo na akwa akopem de wo mpe enu ntini hwe senka wa wani egusu na adum na wo huna de se na ablabo ni besi akọ enu nti ebie eba ye kira wo se bo homode na bra because ni padua ne kanea no enu ni ani enu nti bible say ntina sema wani ne nya de emfra ntina sema etanyi wani mos so abra ne ABA eba afa to ne ho so de ne ho abo afode e de ama ada saman wi aseman se baabi a wo bete ye nka bia no wo wa bete ye nka no wotu anamabo ya so abagie bibidro twere ne si de aduaba no fa ha ne sayare nti de twere konkron ne kan ye no na asem so ankoti na se na nye bibibi oyeye ni o kan ye no no osofo atosofo rasta se medi so na ma ye ne sa de aboa me man because ni frayare ya de ya wo fie pa ne wani efa na wo huna de na na djubi wo yemu ya na wuti yo ya na ho baabi ya wo ya na nka wo pa aduro bi afa tisa wutie mu frɛ obi no aba beboa na imagine sa wo frɛ obi no obi a mfi wo a sa na dwo no ebeka wo ne onyankopɔn be ya nche se ya ma ade ache se ya enso nko wani guso ama me ne nka wo ni padua baabi fufuro bi na ya wo ya nka anye so betimi a aye nka kan kakra pa wo to asa ko fa aduro anom enu nti se twra konkoni si ni padua ne kane ani ani dia ne tisa ani no nyankopɔn body kan ni padua no ya de ehia yen ya de mfaso wo so pa kan ni padua no homa ne yeye because anu nka wo ho a wablabo ne beto sini enu nti na ABA heba osofo atafa to no so se yesi ye ni aduaba ne fa aha ne nsa yare aha ne twa ye ho ahia me be mi hia bebre adwuma wo ma wo ba hu bebre ba bia wo hu bebre wo fi a wotime bi wo ho wo fikyire bi wo ho enso aha na de ban no ye nim fasode a wo so nti ye dokra ne ya do atu agu efu a ne akopo obi no aba bedo afiri ho de ama bi ko ye hu fasode a wo so se ye hu no dia na wo se nyakopon de mutumi no emeni pa ba ko se bowura kwaye bretuo mu ko penu bena no fa bere fie wo ba ma kire fa we ka hu fa we ka we na de frafa na de moni pa na emfa ho ni grakoma amama ya age nani na boso nya de fa na aduane na wodi be yet amama ni nyina ba bontene ama ne ho ato no enu nti bo homode na bra ABA heba yenkuto no nyakopon de sa adoma che ne we se de amaye enna from se na asante memu anu mu se obi be fa to no se mi siesie ani amenesi ni dadem ye ba ya sedan kan nyakopon mo ba na edom to drop him na eba mo ba pa na edom ba enne nyame ncha de mu nyina obi aho ato no nti wo a wate ye nka wonya maaye no Yuni se bia sebe wo sebre bra ABA heba ne fa brento bresom wow na wani ni sini dada mu biem se de be abetimi ato adwuma wodie so na mehu yanka wowe anu ne adru enu nti grako me fe ni hinterfraye ebetimi no aba betene mfie dru ne akire na okwa woni so nya grako ma ho ensoso no no nete enu nti bo homode bia wo mpo de nyankopon child wakọ hospital doctor bia tia wo na so kan twa se ma me minua me wo fa wutie me wo ye nya grako ma na wanya bi eno de wada ho so na watu anamontama ba kofo bebre ho a mutie nkyerɛkyerɛ na wose doctor ne wo ka ne ma me hunu sa ne ne yakwaso mi ni paduam no symptoms na bi na mi hu to se mitu anamo ba ntam na oba ABA ba ne ahwe ne yaboa no nti no wunya ko hospital ma doctor nkancho na emu nsunsan so symptoms ne me be de mo ni se science we yakwaso yi sa sign we nyina kyerɛ me se me yanya glaucoma ni ba na glaucoma o se mitu anamontam ko ABA heba wo ha utifa betimi adwa pa wo ha wani so beti wa yokusu wo ho no ma wo ase wani su krampo hu hede huna de
asa mama ya juani na boso obi gina wani ma huni pante se shadow asusunsum na gina ho glaucoma na kasa kire wo no pa cha obi o han obi gina huni pante te se onhuni yempo number gu TV so obi o han ma bebre pa ansa na hu number na kiro eye glaucoma na kasa kire no wa dawroma wa pampam timi tutu pa obi o han ma se nikanika na edede wo na sum as ye hie nso gu na sum na sum timi ye ni wu as obi hu mframa gu na sum ye glaucoma no otu ana montama ba ebie he ba symptoms niema be daddy signs e be dede mo ahunu se sign we de glaucoma ni bi na me ye nya no ebi na makeka kire wo no emu bebru amote sa de na no ma ba ya so ne ya hwe ne ya boa mo me pam kyew ene awie de me ba ya na de me ka kyew mo ne se ebie he ba ye hwe ni na emom e wo kuma se kwada so ma dawroma kuma se kwada so aso ye na wo sesi ane de ye nsiesie kakra bi wo ho nti enu a ya anya adwuma e wo kuma se kwada so adwuna se market na chi wo ye pese ye bie hospital ni mu nti enu a ya anya adwuma ene nso ya anya adwuma wadawroma nyankopon ya adoma bi efi o kene kɔ no ye betena se ne ya adwuma nti no fa number na ne frɛ ye o Friday ye bookings ne fa to wono mu doctor mpese me ba wa so ye wono na emu ye se mu ye nsiesie me mra da be nurse ni ba no bedi nkomo kama wa betre se me ti studio ha me no kasa ye na emu me pa mo choma mo wo akraka so millennium adade last stop inside the one de nyame ya adomu a doctor wo wono mo awrade ya adoma ABA hebo sofo rasta o won kran ne mpatemu akraka so millennium adade last stop o ha wo ye adwuma ti wa wo ben akra bia na pesa wo kokoye wani ni de doctor o ha wo ye adwuma sesie sa na me pa ucho do ma hinkwa pie ku bi coastal e ho so doctor for no ho mu ye adwuma e ya santimantem ha de pe na me se me pa mu cho ye nsiesie kakra e wa santimantem a kuma se kwada so dwuna se de ye nsiesie wo ho no mu eni ntimo de be che ye na emu frɛ ye na ye bookings fato one say doctor me ba so ye ho no na me ba me mfa hefa na menye den na ye hu kwan be fa so abeba pa cho je number ne frɛ ye number ne ye 0541 56 51 99 0545 0541 56 51 99 and I say 0531 78 06 51 0531 78 06 51 and I say 050 28 12 161 050 28 12 161 Pacho wa wo share radio ne number de ama wutie radio number na de ama no wa nyame ya do wo share Adom TV live no se number na de screen so no wo betimi do phone ko screenshot number ni ni to ba na freye Pacho akọ hospital doctor se test woni no so na detect am wo no se wonya eteni bi epie woni no so ana epie woni ni mu ni nyina ba ebie he bebe ma waduro obi o ha wante en kanche mfa kye wo ba ya so ye ho no wante en kanche na di kan de sekan akoka woni no bonkum na eni no correspond ye adwuma bom bonkum ne ho kanche na ni fanso ho aka enu timpacha wote ye nkan bra ya so ye abra ya kwakoye woni no ba ko operation no wo ba ebe ma waduro se de be ya de kofra wadua ni na wudi a etene nsan mede ba ko ne mo so me nkoye ni me no operation me pacha wo nso a wo de nyamfa se kan na emu metena ba wani no so am wo hunu doctor aka cho na apie mo wo hunu apie wani no so na apie wani ni mu a bra ebie heba be ma waduro be yi etene nyina fi wani no so de ama ebie heba ya so we nya operation ho pa mo cho yen sha hwani wa ho enu ti no mu ye obi a wo sha hwani wa mpa cho se person no ye wo de doctor prescribe de ama ye medical one ho komo na me wudi enye de bo life na be she enu ama ne me ma na be hye ye no na emum doctor prescribe de ama ye medical one enka wo ho a ete se de woje waja pade bi ofi araje se wo gina ho na wa fra mo bi de abrɛ no ho komo na me ne wudi se bra ya so ye ne yam a ne yam wadura betinye yi ato ho no mo empanyimfo se ni bo ekotirem na se ni bo na ekotirem dia awo se ma wadura kwakoye wutirim adwuma na ye moja ni ma adwuma ya mama ne nyina afi ho me pa cho hye no so de kwa na kofa glaucoma ba a doctor fu enim de pa amenye nya nkyerɛkyerɛ ate ase se entine da ye tinimu no ene ye nini ne di nkita ho enu nti se pressure bentini ne so a ma me papa me nua wutie me obeye den wo ye den nya wo benya pressure e wo wani ne so pressure bebe wani so benyi wo ha wo wani ne so enu nti na aba ya so ye ho no ma ye ma wadua de kofra waduane a wankasa wudie ye nkyerɛ nse kodi aduane wo ye aduane bia ye wa aduane a wudi efra na pa bepem sabre de oni di ye e bia de wo ye fasting bia na bibi nti na emu miemu bebre na muti ana
mo hwe de bebre na adidi aduane a wodi ye na de kakra afra na wadi nti wo ba ye de ma ya ye bi powder de be ma awase de ma na ko hwe ne dudu na wo no ade kwa ma na wakɔhwe wa ade dudu na wo nom na no pa aduane anwumre ye wo de ma na de kɔfra wa aduane so de be ma na kɔfra wa aduane na wudi se ani bo na kwotire mu de ma waduro na kwakoye wutini mu adwuma na yi amama ni nyina biebie ntama mogya na timi de afisane yi se de be ya onko use 4 eyes ye ni de ma be wi ase ye tupe enu nti unyam ye no ka ho ye 4 eyes ni so wankasa up natural artificial one de aka ho nti bra ye bi heba na ye mu a se de be ya be hunu sa hanhan we wetumi wom e bi ye heba ye nkwa na ye ne braid ya kwakofa bibidro de aba ye sha boa asa yare titi brem pa be wuso be nya glaucoma on na nko won fi wo hane ye chiro se de ye ba ya bete ba kwasem no nanso ye na ye nhye aba hanhanru ne ye hu so mfa so enu nti glaucoma be be ya so ye o 30 years 35 40 ade ko nyina no wo nsa ne wonya glaucoma adentia because hanhanru ne ye hu so mfa so enu nti na ebie he ba de ne ho ansi wa amaga na man se emfa wo ne baby woni na se akwakodu nya ba ya so ye nkwan de a ye be hwa ne aboa mpa choba ye bi be professional way oba ye be di come out card 100 Ghana cedi ansa na we are desysnatic vitals ansa na we ya hwe machine wo be screening from your head to toe fi wa pampa be si una ase e bi kra yare bi kra hinta oni pedo kra wonya we machine be yare ne pia mo hunu yare ai how advice wa se de man ye di ama e wa se ma ho aduane am ansa na ani na nkasa wo de ba hospital no doctor ahwe sie di ama me patch diabetes abra wakọ hospital doctor so nya HIV ma wani bi ni nyina wo ba e be hwe ne ya boa me patch low pressure na high pressure bra wada romaje number ne fa ye me pam cho me say kuma se kwada so dwuna se market ne chi woni die bibi ntie ye nsiesie kakra ho enu ntie no ya anya adwuma ho ene nso ya anya adwuma nti fa number ne ye bookings bookito ho no ma me na se no be kasa na waka me se me ba wo ba e be di ka kane because udi no bibia we ho no na emu makra kaso millennium adade last stop inside one day osofo ata wo sesie ya oye adwuma sa na doma hinkwa pie ku because ton so eye doctor se no ho mo ye adwuma ye numbers ne 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 78 06 51 0531 78 06 51 and that's 050 28 12 161 ABA heba ye numbers no fa ne ne ye nkomo ABA heba no agye me so say nyamensa ewom makra okay abna rice mo ha de pa wudu dwaso ba bia no an obia edie emo de de okay ato ni scan ka say mo me emo de ye wo me emo a eposim okay yo fufu eposim ne wo mo eposim ana se wani abia na odi mo pa abna rice ba dwaso abeje ne hontre ha on se obi tumi pie prepope onte ne abna rice ba na enkola ne mpanifo nyina anim edi ana ye mo nso ahemfo table so na esi me ba cha wa dabomode dwaso ba bia wonam bia obetimi enya bi Food and Drug Authority amakwan se yenton emfama ene manimu e Beautylicious by Jess ena oye edema me madika amaka tro se makeup class no e baso na ba e baso no kwada na mo wie suku a mutifie wo ye adwuma wo ye teacher ni wo ye nurse ni adwuma bia wo ye bia no obetimi afa sa kwanya we say so na britia bi wonso anya wonsa no adwuma na wa ye bechere makeup ni ye bechere wig pam ye bechere ni ye bechere moreshe bibia bi enti wo ba no manenka ne ho pa na on for Beautylicious ene ye ifise e baso 3rd August 3rd August and I yes enti don't be late bra na obeba beto me akwa me ko sua bibi kakra na wa ye minim tire ne bo 2x4 bisa no timi sua bi aka ho Mr. SG Mortgage 2 kuma se ho ne ye no number no 0508 148 fache me stubborn kata 0508 148 378 0508 148 378 Beautylicious friend nene entwetwe enkomo ma bibia nso entimi enko fine enfama beta no say eba no beta wonsem nyina bomadi aso benya account wo beta no ama wa wo ho na fe o verify account ne say ye one kasa wo dia wonya no say your first deposit bonus no ye de bemma wa ma na busu say ciao where is see bia no for gaming commission of Ghana
enso hwemu bi de amajen sanso na endpoint homeopathy clinic se me mo amane se yade bia no eho na obenya wa yare hwe enu nti bomoden a we obi anante kakra bia no wabre emojam yade wo kidney no your prostate na opeso hwe awo nsenkan bia no for when it's more endpoint homeopathy clinic na your mama diani show and crying your sphincters road opposite shell signboard Kumase your Kroma Boyia your Angel Educational Complex Takrade your Anaji Estate Sansuna Tema Community 22 and Atachiman ye hensia doctor number no na me pese me di to dwa na me de ma 0244867068 and a face 0274234321 na woni doctor enchechen komo chocho no sense no sense chocho on say product we as ne de wo Ghana ha no on say chocho no ya ade bia ababeboa abeyi sent you free wa ma wade ayedai ay kama eti bisra wada chocho de abusuya no doso de ohia bia no ubenya no chocho ye nchen pharmacy shop announce say supermarket bia mu no ubenya bia to Panda Mart Palace Mall Bachona Total I was Sphincters I also ubenya bi ubetimi WhatsApp ye I was 0504555535 and I face 0551815388 I'm going to patch a painkiller to say you know a plaster na adansia e banana odin I'm going to patch no me say why the first layer no why second layer no enu edi agum yenu aba bow ama wankasa yawo no yese chronic pain ene edi to ase menyu so no dako na nyanto there be you so no to aso ko say yawo no nyina abeko wa bon say yes afi ahoto aba say can hitch back no say obi enyu so bi da ana udi nkomo kire na je so kasabre can hitch back obi a odi bia dom ne nana ne mame ne papa ano no ankasa wa yusu bibia no say yawo ayiban bi wa de fa screen na e ball sana can hitch back yeah hit patch the esemu no me patch pronunciation and the so don't get me wrong yeah can hitch back yeah me patch wo de tarea e ball moutin tinka say awura ni paduanim won why na ware yare na free wo meyo eti bomoden a na mesrew pharmacy shops nketwa na akase nyina mu no betimi anya bi na wato fire was 0248509003 and answer 0544569251 wasi ebasa wo be feel heat no Cindy mo na ye die sesei emo papa de emo de Cindy ye penny Cindy ba ye na se enye mo anka free dwa so Cindy ba ye nye ne na Cindy ade ba ko mani je won se eno no obi onu afra rice obi oye indomie obi oye ayi ya kan se indomie ye de mo na no indomie oh yeah okay ya de ayi Cindy rice eye mo a obi a oye duane ton bia wa no Cindy ayento mesrew ni hwane ne denti na ye ka che se bomodin na wonsu kopa bi neto tap and hope se no ana obi a edidi ne dwuma ewo eye kroma se ye card no na che se wo ye guy me pa che wonam a on se brochefo no okwa brochira me ko London card nko a and fine na wo London nam wo desktop what you say desktop yeah ewo in east west and north ewo ayi south London yeah sa yeah wo ayi udu London awon obefa train ofa train also called desktop eno no otra obetwam wo desktop na afi oko California what the advert ni komisrew enti on say Ghana di aban di biti telling okay abroche udu ba bia you card okay na Ghana how for card na some trouble chiefo no say nyam kwa na mti abroche dabi Ghana ha ya di bia ba ha for card you card card no ti ye na unya bi na so unya ska kakra gusu a card no fa tre so o for card ni wi a wo si ana o de akere so no wasi kwa so o ko da ba ni misa he dabi what ya no okay Mr. Wada offices ni bi wo Kumasi afre e was 0535125004 offering be register now a free where Abro Super Blast insecticide spray and tontumu kuya papa enti adrowe ya ye na se e blast aboa no nye de eku na mana ye mre egu no so aboa na abo so adesmantle na taban yetu na ni etu na etu ebeku no kojo ta
at the amount a Abro Super Blast insecticide spray bomade udu just be beer bisa ubetimi ane eye abefa dodo na na upe dodo atu a ubetimi ene eye Coscaris Ghana edi nkomo wonom de aba eti number we na frɛ na pewo de tontem na fe wonso eti me feel sound sleep 0243690064 wonye spray no baako pɛ aboa no obewu se kojo eto ede amount said ye meka kyerɛ mo no Ohemaa B Foundation yegusu a yetoto ne ma haya na yebeba bepa wontoma it is something that was there e wo hoda daada meka nkoda ne mrewafo a mehwe wo mo kyerɛ wo a wo yembe show na yasa eso metiko de mabetena tie se me yire metem eyie pa afse nkwada no wonum adoso into at the right time ye bepa wontoma ye de eye Facebook handles ne bibia betudwa na fe yahwe na maboa yamba yetimi aye foundation no gie na ye de asomo my Ghana ene wonum a sebi wonum ho akọ adwamu ma memra homa no so magi wadwen kyerɛ won koma wodo a ye die yi ho wadwen eye wo sen den na wo ka yesua de na ya ye enkyerɛkyerɛ nso afemu aba ye konkran kumase minyama kumase enkran takra de volta region sunyane bole bamboy nom ne ade sisala kungurugu yoyo ehɔ ne mebei 03220-83581-8283 03220-83581-8283 mame nhwɛ mesrɛ wo ya mentie wo TV no mane mra form na mente won kai na fe yenko hello hello good afternoon good afternoon me do wudin baby afrefi din ye we nam kasafi akra ewe nam pacho yentie we na me hwa mu pa ne mu abedwafo no na emu no Ohemaa me serew e ya wo ha me bra ne dodo serewa dia me pese me kakakra na se maame na ode ne ba yarefo ne ba ho no on tie die ne kunu ne ka no ndi be ma na tini ye hwe because me te se be ma sei bibi se be tono ne die yesere na on tie die papa ne kana on di na tini ye hwe die e be kwa kodi okay o bra de ye na wo kana se me ba cho me evangelist yeah nyame sia wate kade ne wanam de wote amra do akwa fefe ya me ba se de wo kare de me te she eti ni ndi fede do kra wo boa kra she what me do for so ha okay yeah that say hello edo hwan pepefia hello Mr. Musha man mama why 03220-83581-8283 na yenko wadwenkyere won koma wodo en hello Medafu di baby afrefio Oponi kinika Oboase Hansen yodia Oboase fo yenko yeah the chair bia o Jo mamina odi ni ba na ba ho se sabi o wa wi mu ha o no on se first odi kan ka se ade na mo otu no be ma na nka ho won no so no be ma no so atimi ma wa wi se o pese odi akwa ne ko siri ba mamini pese o ba pini so won se afi na be ma mu won afi na mamini ka se ha wo ka se o ko afi na o sa se ha e ko a ina bia de akwa ne bedi opini so ma be ma na ina be ma no so ba fa ahun adwen won nti mu dia se ne ba re so a ama won ba kan ria redede e che be ma no nipa na be mu wi ansa na asem na koye bidia o ida mo se okay yes so yeah that say hello oh Mr. Mo ahomai muntu ne hwene no sanfanhye fufuru hello good afternoon sino me do wudin baby afrefi me patro frame mama me kasafi ko foridua mama yentie we patro mama na ne ba no ya ne na sem na me pese me kan bi hello mama patro yetie o me patro wo akola no yale no me no ebi atomeda me ba yale ye na me dini tintin me dia na me kuna ka baabi me nante a na me sofo ka kira me se oboa me mpai bontimi fa kwala ne so ko hospital ampanyampa me de ne ko hospital no na kwala na be wi university kra oye ne service nti so mo de ne ko so mo modern so mo be ma hospital so
ọmọ akọ akọhwẹ ẹwọ hospital nso medam atre. Okay, yeah, so yeah, that's it. Very, very, very important too. And the bibia near the free mammy fear, ne free papa fear, obi Jimmy pa, yes, a bayon, and Suripan wo Jimmy winning near away. Yay. No, a junior me, guy, go from Niboy, I'm a affinity. Oh, Sisa and Crawford, Omoko rehab, or Cotinka. Omo masai kura no wonim se wedi efiefo na ato yamano no de omoko rehab and nipa no by a man time why saying kama eti nipa bi wo anyina mfriti bia bi manfa na anhye ba bi enu ankwa ne ho na care ankwa ne ho a obaka se fiefo na ye no eti de o kana very important o kura so de ne ko hospital bia by na anka ne ho ato no o se hospital do so anu se say yankwa hello Medafudin baby of refi. Nicholas Nico yentie we. Me pacho ma many case na me person kebi. On say ma mo abadaye pa. Entino ma many die the embassy na chen be ma no. Ma many susu say so the be man or the nebanima be man kula konsilima. Enye enhwe papa bi na okoti nani ahwe we akola no ne ba no e ba sa ma me ne benya bada e na esire mu so asetena no enti se ye ha okokula na se be ma no emfe sika ma me no koye hwe wo ho okotena ne ba no ho ebi so ma me ne sisi woni sika o de kotena ne ho obefile be me na ono so here story di ombe di kula ne dia e be den enu ti na ma me nfaniti enje se chinchina esirim ba maka ne sa ne de ordinity beje na wako na evangelist na no issue bin kamenya Okay, Biana na dream share moment, well, we just take that into consideration. Oh, no, so we should be. Oh, issue. Discuss. Yo, young boy, hello. Hello, Ohemaa. Me don't phone patch over the baby of refi. Ochamo Sleso, a fan sister Adwa. Do I am quay? Yo, the way we now, I bet that see 25 years. That mo bisa papa no, o so ne 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 ma na bet now. Sada na mo mfa ne yenso mo bisa. De nta ono no kwa enyama nda suguo. So so mo bisa oba no nso no manse. Ade cheno na mase. Wa o ma man oba no number bia, o mde o mso ne abusua no e na edili. Enti ye ntimi nsa ho obusua no ho nko bisa yere se. Ba da na ukunu ebi kwa na oba no ne na ntena nkosi se yawe no kwampo baaye. Because omuno kasaye mu no mo pese omu chese ho no be ware wo de ya say ne de ya oba de oni be manete nti de nti na ukunu ewu na nywama da so bu a wo na bon empe abusua no na abusua no mum na efiera na ehwe abusua se onye bibisa. Okay, yankwe ma memre kumasi fo nyina mfre preko na me nkonza ma mpacho enti obi amra ye kwa no 03220835818283. Hello? Hello? Okay. Minim de si wa homa no so e evangelist. Enkoma wo do aye de obi aba na me kwa me nsama o. Naima. Ade ba ko ne se yenu abe ma na okotino obi fi. Ese obi wa homa no so. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, me odin baby of refi. Ohemaa bi me ma wa na ewie. Mejo so papa. Me di nyam che me fresh Ohemaa kokobi ni sa grace at operam kasafi. Oh, nyam che ntie we. Yo, besre me papa na ne yire de abofara ho asamba me se on ko form kakra na o mun ka mutimu me se be abofara on beti banya na ho to se be a bibia beti na ko yama o me da so. Okay, you see that say. Naima. Ya edikai. Ya minshira na nya minshira tiefo. Na menchia menua pani enche hene. Ansa na no kejeti a ukoka daga te bi anka papa afo ne bebu no.
Okay. Omo de say no me Ghana dagate for. Ahun say me chire omo no motia say me ka French dagate. Say yakore o say yakore. Na what tell you Ghana? Yakole ayrampiga. 1 2 3. Kan ko si 10 yanko. Yakore ayrampiga. Yeah. Dafra ni say 3. Ana huriki. Huriki ni say 4. Wa na nya ne submission yati ha no aton ye. Me say wa kan ko si 10. Dio. Oh na no 4 5 yakuri. Yakuri wa kan say wa na le. Preka say nyina bebe na o de yakuri Navro ni e de 5 Navro 5. Okay. Rakatapi. Ohemaa. Katapi. Rakatapi. Yes. Rakatapi. Yes. 7. Anna 7 happy. Obi from Gaza na mega jail. Young choir, na mama me no hu. Papa no e kan sem bi na ye me de pa. Okay. E ma be brete sa. Me betimi ay. Se otaye sa be ma nyansani obetwe no ho. Na ma. Se one be ma te. Okoto proto amona mane. Okoto na ho ba asem. Wo de to nanim. Be ma nyansafo bi abetwe no ho. One be ma te. Sasem si ana utu ana mobi ubunu na odi ani die ma no se mi wura ni tra mi ti sika ne de ya wo de o but mi wura sei na mpesa meye oh me anja me ma wura ye ukona sasem ba ono obeje aginam nemum oba bi etimi me hwese de maami ene de na o ka hu se na kire nkuro obomu no oyi papa ne firi mu kura onye hwe onye ba onye ne nso se bia wa desperate nti na bia ma ne onye desperate but o temi ofia onipa bebrefia se ho ba omususu enyina nso bepemwa emwa yesika nyemwa eya kwankere so odini kun na ba se be ma no ti o wanfa be ma na ba yo oba se obepemwa va ne ba na che se be ma ndo yi ne ye dai nti wo mom na odro na attention se na ukunu die no wo ye tienis die yo oba no se me ne be ma bia wo akola ne ba ko yare mi tu na mo ba be ma ne fi mi a ene ne ya bisa be ma no but oba wa mo ni kunu akwadu na ne nkomo kura wo di wo start no so say one pin ne ba bia wan fa be ma ne di amam na che se why na adwene se oye autoclassy de classy oh yeah, that is the proper English of sematology ono no e ma bebre ne me mate a omo hu omo so omo ye chef wo hia be ma after all wuni hokro betima he that is totally wrong bema o wosika oni sika o ni di bema ne na hu fasuo kura no e ya nemunyam hye de ma okay enti se oyi bema no to nche na obae na obepem wa ana wo momu kire ne se na bema akola no papa te aso se ai o se ai ana o se na opapa o se opapa se sen ana o se opapa de me ye bi onya dai onfi ansa na o se dabi producers mon papa number mami enti o papa no bae na obebisa no ntina na beginning na hwa na papa no ase ono o challenge kakra nya se ono o challenge so nemom mami na yi no afi se mami no wune se ono obetumi akoneko wayi papa na sinchen ana papa no so de ne nsagu na chi no no so tene baabi nya so papa boni o hwe emma bebre nti enkola ni bi awuma na ewale om nipa no bebre nti ye ma ni bi susu ye se ye mema no ye nipa bonefo obi antumi ahwe ne bajaji because of ayiri bi a onya no okay ye wayiri bi wo ho a on prezi papa na nkire mafra no papa ne de ba beto ka se pretend say onu mom na ede eye chama nkwala na nya nanim adom na omo yi papa na ede papa fo bebe hwe omo ma bet ayiri no binti timisra say oba wutie me this is a portable advice that I'm giving to you for free okay naima o ware a ana say woni be ma tie wo fa ni die se fata ema no se no kura me kotoka naima ukunu se wachimi so yakwasea manini wanim nipa na woton ade na ma no hunu se be ma di wanim a wosuro be ma wo mu a obere o te ma se yeah naima hwe mame mo we to fa wadawruma abrantie bi ne abawa bi tena ase na abaya no o kirade okay papa no so ase wonya adwuma ti abaya no kwaji loan no koto asase ni kunu nim wow o ta asase wie ye no wo si dan no
naima wasi dan na do lente ana ni kunu eko konso sa na yere adu edan ho adwuma na wo ye naima I am telling you ba ma no so amota koba e de aduane ba fie o e de sika ba fie no oba na saje sa wo ba ne dan aho adwuma na ba ma no are wo sempa ni o naima ekoso na Messi ni wia de osi dan no cement ene ne blocks enti na ha papa no enti abada no wu efie wura na wonim no enti wonim okọ ofie no ne yiri di nkomo one ne yiri di nkomo na oka cha ne yiri se edan bia yesi na se de Messi ni si wia dan wura no menim na ka meka kire no ne blocks nyina wo twe ana maame ne betena o se Messi fo pa de cha se wa yete se de ase de onim hwe no ano no so onim se sa ne dan na eji ya ka no bisa na papa ne ka se ya ne kra yakọ ha yakọ bro no bi mpese mbebo bro no bi sko ko etuma se ya yakọ bro no bi se so nto kire na oba no hu se ya ne de na no frɛ Messi ni no ne he ti Messi ni na ya na bufu tomu ya jo na Messi ni se ya ja masa edan na otwe ho mo ta twe blocks na wo ba bia ye ma 1.5 no a day 1.5 no dia coffee no ba no to me dia yaduane ya we redan yo naima odu fie no ka tell so ba na se wo si dan na minim na se mini be ma bia na mu mini be ma na no se che me yo ba wa ho na me no ka se be ma na to afifie o se ya me asa na be na we de utu sese dabi naima wo ku wa wie naima second plan of that minimum okay one found ya he ti ma ye nua ma na nya sa na ye wo mema papa okay meba eye Lady Gold ho na mamema eye John Kwame Bukari mema na akwaba ofri eye USA Colorado na waba ababe piem e Ghana nti John akwaba yankwe Ohemaa me das na me chia etiefo ne ahwefo nyina ya me ka nyina ne se de me ka bia to sofo de no se ma ye pesa de no e ma dodo na pesa de no minim na enye minim kra such it's like omo aware ma tembia no e ya no mo pe upper hand no obenya anko no wo soro na be ma wo fom minim madam fo bi o ka se me bom pa ye se menye sika se me kunu but kai hu se be ma na ye fieti an bia so nyame na ahyehyɛ nti wo ye de ya wutimi magye ne panyinye ananiti ye no enye na ema na ye jai sebi o ma mi nim so ne kunu no mo da so ware na mo ware ho de ense ya hyɛ dan hwɛ but ema ta ne o mu kunu no mo jai a responsibilities no ya na edru me bia because ya ye hu tu no ne nti no o hu ne se o ne be ma ne jai a na wafa emofra ne se eye ne property but ye hwɛ ye nua no nodness inse be ma o nod na wo ne kasem a na o se o ko onfa abofra no mesin ko north ye na che se o mu north na omo no emane ye omo de o omo mamre no e omo de enti wo twu mu ni betin be ye pekura na abofra na so wo ne ba ko pene e ye be ma ne de na emanye hwe hu se it takes two to tangle they be are make come say responsibility no so your parent now you're singular enough for mu kura o Ohemaa enye easy kura enti wo ye de wo hia be ma wo wasetena mu papa enkomodi a wodi wase yemfa ne kose mo obeya watan aka say edam no ebi free be ma ne fie genetic enti bi ebetinya ba ne sa enti be ma na bi onu ne nim de enti a wose me yemfa abofra ne nye den enkosirem ede wo be ya ne say wo so bebo say wo be gi atum na wo ka be ma no say de call be friend no ka na ne nko say de tie bia say ya spiritual say whatever one na oye bem oye fieti ye what kind of say bem oye dey ya oye papa enti ye was o mane eka de ono pe na wo so edi usunsum ye dey eka na chi sika bi wo ha de beta say wo na wo kan say wo yi bottom sika so no kan che say you bottom sika ka bia wo tie de wo kan ka man sa ana biem sa nyoma wo ye taye de bia me ka me se Nyankopon na boss so ni asase bibia wo mu bia eye ne dia ana wo control bibia so na emu wo ma yenim de se yemfa nsua de wo ma yenim de se yemfa nsua de nti doctors and they are there also to help omuso asua bibi enti se sebi nyame se obesa yare a wo se yare no honhum na doctors so aye ne physical enti de dia ne se wo yare a du kan to anamon e wo hospital ne hu adekoro pote e help wo wi ana fe what touch
na wo de wo mpa ebo ayede ata ekire na edimu okay enti say ye bay said you can rehab mama sika o de come ma asofo di ye ka o kika bo na de rehab anka by now ba ne bia onya ne family wo ba ta obeti agina bompa ye enwu ya say obekọ asori fie ya na sa nwoma na ya ye too much wo ko ye asofo a e wo so anka mo de nyame adwuma ne che no ya gi sika ansa ne asayare no enti sa sika no timi boa no na ade ye medical na so gina wo dem ene nyame tentam ya anka ebia anka by now ba na enya ne fa hodi enti ya ye too mafo e say momo diana moma yenye no sa baby aye druye no me ba cho ma yentwa ye ho na yenye nka to kaka ye ko na ye ba ye beto aso ye twa ye ho basisi a oh yeah come on Nhyira 104.5 Emodi so ewa ha Nhyira 104.5 obrajumedie ena ye de abesom fefe said yes na efata Ohemaa bi de maka cho say on na be da fort na se na chese Olman obi ne yere na o de ne ko hin me be ye wade amanate afiri wani so ye na kafra musaba madi na chi mani hu hwe o kafra nim se wani nye ene wo be hia ABA Hebas ono so de wane ABA Hebas osofo 3 days osofo oyo ani osofo abrantie osofo rasta bunu mai dokota kunyini no obepie wa santimamu wono na da ABA Herbal Center no say ye glaucoma na sa cataract ye kan se ete na nsa pepepepepe eno nti ne ye fra no osofo 3 days no wo kwa hwani na wani ate ye nye operation wo ho ye nhya hwehwani wo ho ye mfa duro so nwu ye ni so wo ho eno ani se wudi keke na nsa ntem hwim wani so da ho clear le ye namu how padia ABA beshine sa wo bod bridge kojo takra no kra wo de kwa ABA ebesem na kanya na ho peme sa what de me kan yase ma ate ase o wadura ye fra ne sa manpower eno na be mo bo adwuma sa brante na so ye kase ne wodo ma hin kuma sen so be hunu ABA Herbal Center wo kwada so dwuna se ye na chi wo pe adwuma ejoda kopem memene da anopa no wo chi kopem anwumre no nsia prayen e wo 0541 565 199 ana sa 0502 812-161 ABA Herbal Center maniswa da ho abna enkonya ben enwo yi akire me maami a afedie wapo asem saa no enyo no no so mpini ma anwa ame no ene Lillian seasoning powder no ananse me de ye aduane mani die no ene wo presi me saa no Lillian seasoning powder ene ye no a wo ka kire me se wo yiri na nsanu nuane ye me de pa da so mu yie Lillian seasoning powder ye me aduane no amu secret oba pebi ye want chicken beef noodles and spaghetti stew and afa jollof rice wo de ye aduane a ubedie divio Lillian seasoning me so magiatum abedwa so e wo supermarket and a provision stores to phone free 0244 406192 and I say 0598 910500 and 0249 712246 Lillian seasoning powder edi maware se wa mami Lillian seasoning powder FDRG adwade nkrato yatum She ye to bia de eso hwi ni shop me report no he munia bosome no mponsu ye eso hwi ni ubotom asam fufuro bi so esi ofie obi mu na kwa me wo ideas ana beku no da bia ni adwen fufura wo eso na montu bia anim so bia ye din se ya enya asomdwe ni wanya o eye sikasem bills wo ho idea menye comment na manchia bi o ye wo free emergency loan kosi salary loan working capital ni startup loan bills se ensrokra for Ghana card be apply emeya for 0596 920 833 and 0302 200 bills for sikasem how nyina be dan ye Samisoria no pa, Kale Chaco toothpaste na me de twitwi missing. And mommy confidence, the money nyina. Se wushia ama na me sifit guso na mesrea. Eyo wanwahu. Me de Kale Chaco toothpaste and twitwi missing. Obo ade ni pa e wo bidie mu no. Ene e dia ye Kale Chaco toothpaste. E boy sin ho ban e free mowa e boy sin mu tokro. E sin ahye ene enumunka. Sure say amani Kale Chaco toothpaste so nie. Yet center for. Media magical Chaco
charcoal toothpaste atubu. Me use na no pa. Ya na dwa me kodano. E ma me sinye fita. Confidence level kwaso enti bi na ma. Na me sin 32 ni na guso. Enkane no ane maame nom di bidie twitwiri yense no asaya bebie mu o bidie wo kel charcoal toothpaste mu no MSC efita emana hoden ne sayi nka bia ma wanum ye hwam enunti mu amonom coffee wine any tobacco e kamo seso no aba mamo kel charcoal toothpaste sankofa yenchi Kel happy smile FDA agi ejodi nkrato ya tomo. Hey, Adrecha. Enti edie na esia. Ucha wo ho sei. Mese. Entama me paint mate the menses hanko. Na sei nie 200 cedis. Ene se wepra. Na wonte tap and hop nka. Eno nso ne den. Tap and hop eye dwumekuo a abagana. Se obema a passenger for ene mate for ntokwa nyina to echa. Hey, bominchiremu. Tap and hop for the FD abobo taxis. Ene chocho dodo nemu. Wasanso ama a passenger for kada. What is sika begu so? Na sa what na car numu a. Na wadi a tre efidie no so. Wodru baby a obesi nswa. Na wasande a tre efidie no so. Beti one lorry fare no pepe. Tap and hop main office wo amokum. Ya wo agents nso wo Edum Boss FM. Ena Atonsu High School Junction. Moma na moma register for free. Frame 053 512 5004. Tap and hop. Yeah, diabo chabagano. I'm saying try ho eje nkrato kakra na brei mu ma menkai wo se we eye nkrato free premier nursing training college ana wono mo sese ne ye bie pono no ato a ye je sukufo nkoda no foforo 2026 ne 2027 academic year yi misra wada programs aye no bia ye registered general nursing ye registered midwifery ye registered nursing assistant clinicals so na shenon so ema me say your accreditation no ya ne Ghana Tertiary Education Commission ya GTEC and afi Nursing and Midwifery Council of Students ya NMC and atukese ya DD se dwumai anya no nkoa ya ne University for Development Studies UDS nso ewo keseto ya wo ba yesuku yi a kire se wo akwanya no ebebre ye wo computer lab a chese mfidi papa egu classrooms no so modern ones labs ahodo ni nyina ye wo afa ye wo internet ana ye wo wifi ma school ni nyina library no book bi a hia se wo hwemu bi anso ebi ewo library hodom school fees no eda form na ye moto nyina ene se esese ye yire ye ho na yesua de na de basum ye man Ghana Obata ye Mr. Friend number way 0244 064 285 and I face 0243 519083 nene ye ntwetwe komo na obano edachinti ena ye wa ha ena wudi wa woda me wish you happy birthday pa birthday di kan kwa Sylvia Frimpong yet after Obrodni wodofu bi and was saying wish you birthday emanopa nyakopo nsho wonyo kese sansu na Lady Mrs. Mercy Ajeman Elvis Councillor Lady Mrs. Mercy Ajeman Elvis ene eyewa woda efri woba Lady Pastor Councillor Winfred ya osei ene abusua ni nyina Grace Mountain Worldwide wono mo se wono mo dopa nyakopon show na wonye okese Director UG ene eye wa woda ye wo show happy birthday pa Gloria wose yen kanche wo se wodo wo yie pa nyakopon won shraw na onye okese me sama kanche se enche ye bepa eye Ohemaa B Foundation no entoma ewa ha sei ya ni swade hunu nyina na sei pese ebua nkoda wonu ma wofo bo omo moden enso wonu mo nsentimi nso wonu mo maso ahokire de ewo bi ahokire na ahokire ne ewo mu grade so ebi de ye grade 1 ebi de ye grade 2 enti wo bi ane de mobopa ne nkoda no dache ebeto esane yemu a ho ena na Ohemaa B Foundation ye bemu enu nti brepam no ye beka nwasem na ye de ho information nyina abetudwa na waboa ye ama ye manon so yetimi ahwe wonum de ose aye ojo adwatonde no bi eda so ewo ho ye ntwa ye ho nsamra na ye koba ye beto aso ye mpempe wiase
smiles